ye boa bansu ni de hye ba no na ousu kwantabisa Isaac sa na Dr. Mo omadawroma na omudi djuma na ensam no omupia eba okọ MC aho a school fees ewo ho sa na nana safo kantanka sempremu ono so ebo djuma ewo MC aho na okọ TV hoso so a mrantie we adawroma na yedi atwaguo ewo Sompa TV no eso ekoba jesi sa na Sompa edidie Rashford wono ene so beto Asem Mpe Nipa sa brantie no obobo ni sika no kakrakra ka kire obi omu nyina dawroma ene na anwumre yenya bi na yede ebesewo ene anwumre adigade abakade kumasi jom makajo se sikofa ideas ene ye boja ye ne sayo no ntino ochra eya afofida Farmers Day no ochra eya afofida eno tinyame ya atomo a ochra monte yenka ewo mframmem Asem Mpe Nipa yebe home kakra na yema nananom akuafo nyina ammo efriso ma dawroma ene te baby ano aye den na yenye bibi enso edi yenko enko yanim na Asem Mpe Nipa no ne yewobi eka ekremo sa ene yewobi kire asanteman ene ewiase afa na nyina omra samo bibi aboko amfata tena so den Judas kwa kafra Judas kafra oda so gina Judas name na mjana me koinfa say Sompa FM na wo se na menwa ba ko no so Judas na woni Santo ono na ma Judas din no ayedin okay because mentini pe biase yen ni kwase sa ni kwase yen yimu etim da so gina me gina na Judas no ene na obi busa na manfo bi ntia se me Judas na mum so wani mi se me mempe asisi sem ne enoma sebe kumni pasunso mempe ena nya se Judas se sebe onya hwia na ma be yiwa mam me pe wo mu din sanfu won Ghana ha no yiwa mama na ma yiwa ma Judas no ama fato mo so no e wo purpose ntia me dey ato me so okay because Ghana ha wo mu sisi nipa do so chen wo mu sisi nipa omu na be yiwa mama omu na me yiwa mama okay tiase no ti ohwa Sompa TV no so a official name launching wa Asem Mpe Nipa dwumadie so omuno asamo Judas okay ne masam ya ko na ada TV ni so mia se sata wo ma se sa wo yini nye dia nyina na problem se na se me tutu me no na me ko me picture bi na me twa ponke pa ene nwi ni wai o masro okay kofro bofu baba ma suketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo mi nam ti adwam na dia Asem Mpe Nipa eko bose azase so kan champion was champion the nation sanka bibi aboko Oforisuo radio ya de ordinance wa che na ayi poster no prempia na the poster bitu ni di foforo na ani ho poster okay omuna samo Judas anka se mo de so ame shelinsa okay idi ono se Judas so ade mpaswa aladi nchiro ni pebia wotie na obo ade enye obi akese emfama ya nwumre so da meka sa ade chine rade do frustration na cheso wo ne pade maw sanso na se ade china oso afidie na ode to Sompa na se Asem Mpe Nipa fo ye woni emapa ede brew ntibinim se yahefo ejamfo nyina omotete afidie ho obi atwen se anwumre ne obo ade de agyaye no ye de ebebre won yesre rade so se ya transi wonam na ho oden so na obetene ya no na yenkomodie nyina kotote sede ono ape na animunyama kan rade nti Oforisuo bragwa kutu show ko ba afo nso show mu nyina wa America okay ye kwa ni na wo chena esanse yentumi ma no na yeso ya be dan ye ho kakra anu ti enne ye be ma so aka bi wate na obi ani ho a wapa afutuo ani atratene ho se ye kan bi kire mu na muso mo kan yeso ya fa bi de boye kotodwem na yeso yatumi ede aboye bra sede be ya yenkoto amane esan ene frame e ma ye ho enkoka edwem anu ti enne eye wo futu sem ene sei kama tietia ene wo so wo futu sem ne sei anu ti boaboa ho na wo so efa wo futu sem ebra de nation sanka ene wo futu sem Oforisuo rade nyankopon nchiro nipa bia wotie ye na onye omo kase emaye ene futu sem ne yetiawa e ka chi obi a wotie anwumre bia se
fa ko obi ahwe ase no ontra ho a ya men sere no da bi obi da ho no so ontra ho ensere no unnim ne oduru e beto ababa bi na si so na opemema sempa ofa mema titiri nko anti no nya sika hye no ho ene agency ne ntade pade ifia watim na abaya ben ono no obi tia ne ba ode ni twa mpoa se wanse asomasi sebe tafracha ne maaye no mamfa so eba so awe na ne se ndi ababa ne be ye proud it is ohunu se wawo neso no wo ntoko a otimi to ho aka che se wawo fi we de me hu sa wo ni bi ono ohunu se wukunu entimi nhwe wo yie emsa ko mabo nko yi a otimi hwe odi no aka se wawale fu we de me nwale bi because o twem prapa sika wo ne nsem awe na bire bi bae no fa sa mema we nyina nsem enam se no onya bi enti no omu mema nsusu mema ene ko ba sa fe de sa mema nyina ahwere no okoselete ne emoa no na nipa ne be wo ye no gya yankura ne bo no so no hwim so okope brabo ene obeye timini sa abrante ya wo miensa no wagya yankura ni nyina abo ne so na papa wo dan wodi ko hwe sa baba no ko hwe ono ano to jense papa no afi de ntade ya hyehye no uko hwe ne ma ho ya ye furu ba bi ne namasa ase ne so na akɔhwɛ sɛ ne obedie kura ho ɔdene ne matrix o ba bie ho hwam kakra de odi ɔmako gyegina gate a ɛho na me bɛte aseɛ sɛ ba bie obi wɔ no won tra hɔ a ya yɛ nsere no obi na ne nama bunne nsuohye na ahwie gu obi so no asedi na asesa obi te bia ne batu hunu nanim no o sere no o twetwe no o pra o yonko akyerɛ ne ne de bia te ne te bia te because unim sɛ samre de wa brane na wa fe ne yato ne kwan mu no anya ne pe o wanyi obi mfunzuo wankofo obi sika o obi na de ne san abesa no na no ne hu na yatwa ne nan ba ko no sabita fracha no anya kromfo na ne honam so na kwanko wabobra to no ane ka wo tu kwan na accident nti yatwa ne nan it is now to private car mo so no gina traffic mu na afede ato na de sresera enya ne opɛ no no nti sɛ won try ya mensere ma me ne mana ye ndie asa ne sɛ benya ne opɛ no no wono a wayɛ buna ne wobosi nso hwɛ nkura apie ne yam ɛna ɔto ani hwɛ nkura na wawo do boa we ma begu wiase no won try hɔ abaya wasi so wunya nwoye jampu atwagya akasafinka ba bia obi wɔ no sɛ won try hɔ a ye nsere no ana suko no mabi timi dana ni hwa papa bia wawale mienu wa kanfo a wope media sa akohibra we de mmebo bio onya nyini wonim ne ka papa ni ndia wasesa ma mienu agu ne so onim wo kan mese ne obi ahwe ase no enumire nya meka jo sɛ won tra wa ye nsere no papa bi bia adwuma kama mantem wo nyina na adwuma da so wodini ubo sɛ kompere ni dia na agudie enso no mo kyo sɛ oh nya kompere na asomasi enne papa na da ne ko winsani obi timi ko he papa nka ze obi adwuma nyina nyinya sikanya na akoyibra ndi nia waye onim ne yeto papa no obi di na san yo obi na akwaje bosia no wo sika ndi no kosan ma no obi na adi awu ne yese ye hwe na ye behu no se han me gidi madam funu no ndi o ene wakosan yo ene na ye dia ye nsato na japade so eye bibi na course nya ne pe wankobɔ brabɔ ne bia it is wasi abrabɔ kwa so na won tra ho a mensere sa nipa yo ena abrewana ne sia ka miensa pe na wo ka wan a wontimi nka ne yie no ni wo ka tu a wontimi nka ne oboto dia na wasi ni trase no ma me na afa de wo ka brofo a NCC so no no wote sa wa ma ya abremo na nyini etisa won tra wa wo hu nya omere wa bomu ba ya menkosere no ono kura de ne wo kura hoɔden no wɔde nam ne ho ɔdene ma me timi kasa timi di nkomo otimi so ade mu pagya ne yeye ebia na omere wa bom yare na de obeto nkokora bom yare be kan wato dem eti won tra wa menni ne ho fɛw adano na mrantie ne ntotofia no na omu nuru ba bia na omu hunu odifo ne se na pampa mu apa na omu nim ne omu nyini beye na omu so duru akokora tipa frobra akokora tipa frobra eno me ko ma bra boso edi se wunya ntra ba bia obi ahwe ase a me tufo numre se mensere no menni ne ho fɛw ebewe na me seta abu na me ntiase eda yakɔ afuo mu ba ye nyina ye so niema minu ya panyina me nhye da ne nka na dikan nsu ato ene paaro na niema ne disi ne so awurade beheme mani agyewaji oza akwa na te ahwe a eniema abɔ ne kon so me papa da na ni gode se ke denjimi na me hudi ko machi kakra na me ne ye ya so minu ya nsam wo sole ye no the same place me de me na mu bui me duru hɔ a se me vera sɛnea sɛ be wo bɔbɔ obi aheda abeto wo no na gya na nyema me so na papa agya me hɔ kɔ ɔno de onye obi ba ne so ni mu na me sere no
Say me dia me ho hi me nya ne obeso me mumpo. Nya mata na wa badaye na maame sa asori mi wura nipa mra no mbe yire me a. Na nka hwani amakomu. Na nka me dia ne betima di medam. Me se ba bi obi da no ontra wa mesere wani die kwa aso anwumire se ya mensere no. Ene na ahoso akwankro. Di kasa nipa ne ho yie. Ene na atumi toma ahudi. Di kasa nipa ne ho yie. Na bia na echina bi ba. No no so be sori agina na afa de wo mom na wo da fam. Nti try sasa wo be siri mpo a ba bi obi da no. Watra ho ansa. Unnim ne wo yalem. To obi ayale ne na wo nyale ya mensere no. Unnim ne wo hiam. Tu wo sika ne no obi ni bia mensere no. Unnim na asabi e wo mirigatuom. Tis what di kan ne no obi meduru ya mensere no. Na ne obi ahwe ase no. On try ya. Yense no fozo. Trama hwe ase na obesra wasere. Free se osrefo enim awiye. Omna samwa. Nyeje yakwo ese otenten wunyine ya nshira kwatia. Asa agro. Otenten wunyine nshira kwatia. Yaw Oforisuo medase. Ana mafutusem amede ko na mbeye nipa bi aduro. Na aduro no se ewowa na wasesa. Ya jadesre. Jadesre. Ghana for money be padesre toto. Aden oba wafo jadesre. De odi ukunu de ma no. Hye ukunu ni munyam. Sompa FM. Oforisuo. Ha ekesi ne hu. Ghana for my be padesre. Me ka desre no. E mema bi pena dodo no. Ghana for my be padesre. Misre wo. Oba bakwa ku misra we de mahu de mawie o ko to adwane wo baabi wo ko hu wo baabi ye omono we de mashi me beto ho wo na odi ka ho wo gina ho ye den jadesre aba wo Oforisuo de ntina meka sa me se ena ma bi wo krom hanom da wo bese ne pe no tieni ye pa me fa bibia nwada ena ye ne Friday ne cause what I am da wo bese ne pe no se woni Ghana ni ba kasa na se dru baabi na kasa ne ye akọ end na wote eya katenentem obesre wade ana mo jadesre adesam obi awale agu de wo pe bia wo kru de mam Ghana for ma bi padesre owo bi pa so san sere me hu kru ani munyam me hu kru so mfa so ade na ekoso Ghana hi enne nipa bebre mema bebre kutasika sebe munya oba wa nanso at the moment hu oba de pe asem tu ni trimu ape demanding yeso na akwata so dem ebo Nyankopon pa ise mepekunu dabio hwe awade no emu nuoma no wonnimu a se wote ho ano no aware emu nuoma no wonnimu Oforisuo se wote ho ano no ene meme so sebe ye hu nuoma bi ampa oba no denya be ma no frɛ oba ne kasai no sakosua enne de me pese ye tra ba bi ne di ho namu nkomo eye ne kwa so no ye ko trase a bampa cho mejo so aba ko te ba bi akofrɛ ne yonko akwa bi amanya no ma me no wo hin kan bra tobo o chance ano no asai be ma so mate de wo ye nyina mahu ampa akosua dafo akosua na hana mote o ne betrase minwani o demanding sakese nsa ne boarding na sister yi o request wona mfa ha wa to agi dua ya to atwene wonnim sese wanya na o bo wa mena jaya desre susufum nwoma wanya bema no wo sika ampa wo demanding mamisika nkoto Brazilian head mo wan woti wo bato bi da wo busho mo bi ato bi da to wo chance na nka wanya no susu sira de dodo susu wanya bema susu fefe no na bia na bema no ne pa bi wo kire so de man ena wade bebre ma bebre omugu aso de mu nyina wonya bi na no maketu bi a wan hwenti abiti no wo saja aso de epekunu pa urade mpa ya urade me so me peku be man
na wo ba wakwamu no wo demande dodo wo sre no ma dodo ade na ekosui so be fra ba wana kasa ampa bibia ekoso kama afe bedru mebi na afe ashada kofa trobi na esu ahodo bi rekwaku se no wona me kasa wi na eje me ma me to hospital se pa de me sister so kwa me friend na wo broche me friend na minya no se de aye de ama mi o mesra oba ma no ni de opeso trenga jai wo pa de sra dodo ofosuo asema me kan ni me se nipa omunim de me pesa me chire enne mema bebre frɛ wo ba kra se ne pe no wa no kra na wo so beginning nine wode nantwie achacha ene ehia okwan jadesre na babuaw ama sasa de ya ka futu sami se wo tia wo de opatie ne se no ma bi nso hwe afin ko na wie yei na bema bi o target no suban ya o catch us o pe no nam no de wo ye yenti wakoye ho ade ntententente enne bebe ti demusu ye blakwasi tamana me ne tie ede na me koye ya blakwasi adwane oba wafo oba bia ware ni kunu ade bi opebi ode ma no so hu obi abonte a no bon attack ane wa ma misika me ne me maye ko buada ni kunu so yisika to jadesre Ghana for money bi padesre me hu bi da akwa be nyuma mbo se Ghana nko Ghana pe e na so oba pa ade cha na de ka Ghana nko wo se oba pa ade cha na wo de ka ampa so betua mesrew oba ene ma na aba no ade wom ho pa ne se sabin predress amu dress na mu kwa efede ne mu subanu adesrese no obetimi fa bag sen ne kon won go ye hwe okosrese ade jadesre na de wo ye no somuye na mema na aba ne de ani to fom hwe ade o ofosu minim se wo ka ho a ye de ani to fom hwe ade ivi obema kwa se de make wa ware no enne bema bi oba bi kwasra de mani kuta baabi ama sabin predecessor de awalija ya basa intimi nhwe na ukọ madam fu wo kwasra na de odi fini nkwala blem wanya futu sembia anto na dwem te se de ye kan te na me kanfo ama wo ba wa sisuo de wo so ma wo ye ne yire ho ye ne susu srade bema be to aduane mami bi o discipline ge bi ma eye me de pa ge hu ni wadi kan wo sala wo beto aduane abranti tisi kwa ba ya so be bi de woni no ye bra kwa me we de ma hu de se na ma wi o na me de tua kama me ma me na o ton aduane se awura ade me chiri na wo ye no because e pam customers nipa ne beto aduane so hu obi oni na o ma iti jado eno wote aka nipa be mensa na duru so ti bra ya manka wonidi ka wonto wo be pede wa jeya desre nipa bi ma nipa bi timi twa u10 e wadwane ho okoye ohu na pa ai akoye ba ge yo gye wode e dan ya misika me de koyi ensome obesre made ebi bo nipa bi attack ofosuo e wadwane ho srade me pia bonten iti se wantimi adai anto bi amana na de arehoti ubo se be ma bi de amemfin de ode beto no na adane de amano jeya desre amwa Ghana mumye hwesa no mani ye na wa hadodo ukọ Italy mamu a ana broche ai countries ukọ baabi na se oba so timi de bema kocha baabi ye ni show ahan kwa de ye be fefo mo wawu ye to ka se na nkete ye wonim no ma ato ye kenye se na nkete ne wa de mo yi obi na obetuma ni wafrim ya fefe ye papa nyankopon na edai aboa ye na ye te ya wa fa ai afan se minwen kwanta bisa bucha no sani hwe kwa animu so tia se minwen lumba ya tie afefe no na do to na fanboy fan bebe mo se adura chem oh me kama sam se tia afefe obi a wo mo ayi Ransford na afefe wo mo iti dem pesa me kan se enkenye se ne nke ati o kie wo ya dofo no bia na nke bia ye si so no mo na nke ede ye wara na ne o mo tena ba de srenti ya dwane tina me de ye futuo ama Ghana for mani binom dodo na ban ya bag so mo ko ma fo mo to hia kire adesre nko a be pama ye to ma na ma yi ase adesre che adesre now the man who time
na sisa our life na hwe na de wo nkate na wo ton bibia wo ton no hwe ye Nyankopɔ beyo ye besimi wo pa start saa de ne hwe wo bomu se Nyankopɔ beyi wo kun de amam demande normal dodo Bema bani bema kwatena ya wonya bema de ne kwatena restaurant no mu didi se ya wono ankasa ne be kuta friend say 500 kwatwa aduane ya obeto ama e den sesa aka ba wonya bema de ne kwagina ho a awurade Nyankopɔ wawu ponti no ma kese ensa kese enema akono ne boden bo se bema ni hai eyesa bo se ne hai ne minimu a ekoso na be fam wanyo hia accident jadesre susu demanding and no market here tobo no one hia be man na wanya no ne Nyankopɔ na yi na man na suban ne adesre ne no market enti be man beja ho ofoso me da ase okay na mafutu sam eyetiawa enne metwa bosompo akwa aburukyire enne honam de mafutu sam no ekosie akrade ne dura aburukyire broni krom say santan enne futu sam no enkonom ayirefisuo Madika kan say ne mafutu sem no metwa bosompo aburukyire menko ne nkonom ayirefisuo Odofo what me afa plane every kotoka wakwa kudu broni krom ma asem wa meka cho nanwume se enkonom ayirefisuo Bema woba abusua japade ya tonwa ma wo se fatu kwan ona wani da ho wo fie ya to abusua kokoo gold na ekotu ye no wo ma me nwua ba no chefande ya wonya ye no wo na abusua hwe se wani da fom ye de watu kwan ko na beboa enkoda ewo akire ade bai na akosie anoti ukonom ayirefisuo ama kokoo na ye ton edema utu kwan no efie japade kakra ye ton ya utumi ede fru plane ekobroni krom no Orofo ukoye wakwa akoka ho entia aban se wonya krata na nsoso waye wadwene se wobuani agunwoma bi so wasa wani ama busuan wadane wani ama wabusua Orofo maame pension pay na wade wodi tu kwan no maame no na ne wosre na wadi yo o papa pension pay no Orofo na nsuo okobo obosia na so efrise na damfo bigi ne pension pay ne batumi akwa brochira baba besi dan wonim se ye dan ya kwaku amwa wode wo kɔ eye dan ya nante ye wode wo kɔ na ye de wo kɔ yi odofo wakonoma yirefisuo odofo abusua bia no enipa ba ko Nyankopɔn hyira no kwai bi so sɛde obeto ne nsam na watumi abo abusua no Papa America ho a ukopie ye no amanfo bi mpai boka ho America na wo koye no abusua japade bi wo ho wodofo entika ba be fa wo yire kra no a kama abusua ne meyansa no wa ba be fa wo yire ka betumi asidan no bi ama abusua no ansa na wagaso asibi ama homa bema wakonoma yire fisu Ekoba sa no empire no omoboma no ene no empire omoboma no wo se suroku ache wa burukyire ho enkonoma yirefisuo eno empire no awunuanom sika pension pay no wudi tu kwan no ukonoma yirefisuo no wo se sabre no yade abowo no yenya anu aduro mfama wo orofo ukonoma yirefisuo no na wonim se amanfo bi esika bia na wugigi susu ewa bank ho no wudi dwane ye no na wonim se filling station na wo ya adwuma sika bia ebedi ho no wudi dwane ye no na ka wunya akwa ye no wona wo sika bedim ka ya adwuma fa betua wo muka wakonoma yirifisu enne wo hu yade a abowo na akrobia sante kotoka kase anoma bia wo wu anetakra eba fom enne wo hu se ye bo wo betra Ghana ha no wo sre ena wadi orofo na futu semu amede ma abogafo awu abroni krom enyina ne se kai ba bia wo fire kai bochia na wudidi so kai yafuru na wo firi mu baaye wo kɔ no nnuanom nyina no ensi wo mu ye
wo kono na yenim se wo de wani eda form ade ai na akwa odofo enkone nkonom Ayirefisuo eno ti mennuanom abogafo mu wo broni krom wo kasa wo nim ekwan a wo fa so a wo di tu kwan wo kono na fie nye eno ti amanfo ede mpaibo kase taa wachi se wo kɔ aba ma enei wo papa so benya ka atnam enei wo papa so ebetumi atra banso hia ni oti abrosa so nanso ade bai na akoba odofo wakonom Ayirefisuo anunti ena Asem Mpe Nipa abogafo nyina ne se wonya koma pa wa bra wakotra brochire na wonya se baifo wo fie no na sika wo de kono na nya baifo sika yabusuo sika ne de ma wo anunti ena nwumire ma Asem Mpe Nipa abogafo nyina ne se wo bia ni dawso se wo ko yei wo ba ba ya japade kase na dachi ankwa ma bi no unnuanom anya ba bi dom tirato omoda so etesingi room enipa nso be me na wakonom Ayirefisuo wona watumi aye bi ama wabusua no me de kropo twedi ampodi da wo mase na se wuntumi enye bi a ene ma Asem Mpe Nipa nyina ne se mempem komanim biem nemmom se wonom Ayirefisuo a ma wadwene emra fie na de sa efata so be ya mama me no papa de sa fata so be ya ma busua no de safata so be ya ma unuanom no omokoma atumi atoyem na wa mompaye amfa entiawo aniti ene masma mekane nyina ne se menkonom Ayirefisuo wa bra busua japade odi atukwai abusua sika ewo ho ekoba ne sa abrabo no ne bobe ye diama enkrata asemo be ye diama wonya sika kura wonhu de wonfanye efirise no mempaye kwa ma so pese odi ye wo broni krom dia na sabusua bibi wo ho yakobo bosua mo akwa enne so yire fifie kura no a efrich na ko brunya bri ye wadwene so obemane na nnwoma bi adi chimhia on krata asem nyina no yame ebefiti ase na wadane nnwoma ni ama efirise wono ene ye shebre sisafo eyeme modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo wo ankasa no yebebie huma no wo wafutusem ene sei 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello Oforisuo bebe yi media me ton krana fin crazy na one ba coupe ana ni mre be fa kwanya wosere ma bo abaso pa isen krana de Oforisuo ala de freme di ba ko manya kan won me chọ palumba ane na papa Judas na chana pa okay na enne mafutu sem no ya Yenyina ye tieso mafutu sem de say control your temper so bufua reaction woso ofoso be ma woni so bi before ya bono anam ne bufu adwuma ma won yinu se mpanfo ho awo so kaka sate na bufu ba ye no amaye yi na bi obi abiane wan tiani e ma ro pro adwuma de fie ne buafu ndo ka tane yire se woni abiane no ama ne yire so antima se na wo so aka tira nkura na se mo kopa abiane na ni enni ama be ma ne de komanda anado for entire abiane obufu atobo ate control your temper that Oforisuo mchangwa za funya no okay hello Oforisuo maje Peter Asafu Moonlight wafutusem ni Asafu Moonlight Oforisuo michiamu ni na wanya yire bebi obi amechiana na Oforisuo di odi azagi mri ye pa odi abani ye na letu amapo na me de putu kakra me bi se yenye na me amwa ya ma yenye teju atasiso Depending on your cry, maybe anything of it. If it's a ocean, you may and you are. That the any of the ocean is any people visit to a year. Then it is more yak, more yak. If you ain't paying a me, they ain't paying good to do anything a me. And more, Nanka would be an idea. The say you give school, you didn't look at what to go out to write up with the local.
But it says so when you say, you know, what they say, they make them out or your own and the banner, and the black again. You can't say anything to say, Yamia Goma, a drink or anything, Yamida Play, the Dappo. If you mean a month, Yamida, you look like you're Yamia to pray. And you'll be asking. Okay, hello. Hello, good evening, sir. My just open Nipa. Sompa. If so, within the factory. Okay. The American says, my program may fail, and then first time I make a program maybe. Okay. But Munina, my basso, Munina, my Dabina, that come papa. But the Minion I can't see, and I make a the ten say, a buffooty and fine, may I say, a buffooty, maybe, but not for cow, the man is not too fine. But the call premier, and I'm so careful for a man. The Kakam mechanic said, buffooty, who be here. Not a buffo out the jay, not what I say, home. My buffo no call and why I didn't know. Because we get free with Diana and so that I must have. Okay, hello. Good evening. My just open Nipa, what food to some baby are free. You may have just look massive. Okay. Well, you have some other topic can come up. FM. And maybe walk up on my cup, or Muncha Quaka catch on top of Prampona. Obeti ase feze na obaka ase ni large basa na hotel basa ninya ase nkonko se tomoya nyina munja de moye no dem be bo so wa kuma papa ma obanso no enam de moye nti munya yele nwawe tomoya munsu change o magi no na embo mu hina me da so. Okay, hello. Okay. Ye. Okay. Ye. Ahiri. Ahiri. Lele. Get piatro. Oba. Say dear, you ufu to play team. Paris boom. Onim. But don't papa bash or even tell me, you know, what are the practices you have to do? Now, implement the and then I cannot tell the people to come. I mean, some make a for Massa any lumber no way. But my job of that job. Can you tell me Kameka's word D4? Let's be blame you. I can't do so. I'm fighting your blue. That's how I'm blame about you. He offer mommy to the okay. All my sorry, Nigeria need a better contract of Papa, which I'm ready. I did the cancer, the scam of nowhere, Papa, on to market your question. I'm not finished. I can be a soldier, sir. Everyone know you was the other dance with Nan, Yapadia Mano. Papa Brabra, Danaki, the work on the Martian. I'm not going to Nigeria Kakra. Over Biano and Yampana, a buffet now, yes, said the Yapadia. What party they're free? What you can't put up with that camera? Some police can't attack. And one Nigeria. I don't know. I'm not going to be a 9 years. I don't know that Daniel petition here, the house of petition. You have to Nigeria, president, you can go. No, and you got to get that. Oh, you have to say, that was a 90 years in our. I'm not blocking them. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with the Wafutusem and say. Make us a pita quiet friend Ivan. Okay. So my foot is some kakra, no one is say. Nipa say, who we are saying nothing, and you want to miss of the baby. Brown was it. Na the old woman at the back. When police for sugar for between 2 and all your name a big position, no dear, and the show. Like I wish one day, put a baby. And the baby shall be put in. A dear, no, the Oyana Kayakabiano. But court that you will probably be no young and boy, no, if you saw. I some up come on. That's it. Hello. Hello, Oforisuo. Yeah. Yeah, Christ has been getting one. Council soon. You send me, Mamma, Cassetta, Prabby Party. After you mean, Yamishram or Munuma, plenty of big care, which the quiet. Oforisuo now mention myself, Kakra, make an essay, but 57 me. The American I say, Obi do a nim ewa Brabumoa. The instrument, Nemo, your bonfire, say, Radiman Panan Conanim.
na wonfa wonkosi ne tena be ya ho akonya na nipa de to so no yinsu akonya ne ma akonya ne mubu yinsu akonya ne bubu abusa awu se de yinsu na obetena wo shu nipa be bri wo ho mo bi tena ni wo abra bo mu a nipa e bo ne se ka na nkona nka nipa na fi wo no no ne ti ho esu abisu amawuni ano enua ni bisusu bi amawo itikai nu se wo susu enua amawuni ano di odi wachi ne nsoso ono so sa na wode be yew eduma hu ye ka obi nko na nka mo firi ono no ti ho se nipa ne bompa ye se ewrade te je ko so ne na pamfo mo nko mani na me su bi ntimi nko to a mo aduma ne so nam sa ma di odi wachi ne nso abompa ya mo afo wani no no so abeto aduma ne so eye nto ato aso e wa brabo ni ndi nyame nhyira mo eno mo fitu sem ne mo kwa nhyira ba ya bebia mo de pe nyame nka mo bushi okay ahani ade wo frɛ no enyina besi maka kyerɛ sɛ ye tontentu bafo sɛ boyenta ba mu a ye nam soro ye sai enam fom ba bia Ghana fa na nyina bosompo yetwa ekwa buruchiri ekoye adwuma we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ye obi ka kyerɛ santeman ye obi kyerɛ asanteman ye kɔ computer so dwedi mra ye basisi a ye first story no aye dwedi ne enko emfa enko yanim Sompa Achedie, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubi Kongu Nyanka, any Erisiamob, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Enkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabum, Sebronye, Yabema Enisia, any Ekrafo, Editi, na Yankuayetini, Ajisa Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matrufoiso, 0598-559802. Meeting 0598-559802. Edi Osei 1 media. Branya Bosone. Nida toswenti omu bako. Ni beboja trada. Nadia mude tumo yenu. Yedi ama ekuna. Sompa fabi amuye. Oni nko ko fushi muswa ko. Efi se je muye ye. Je se bi sija. Se de fa se fi fra krafo. Enyanka, enibo. Omo wuni bie. Chane klase. Omo wuni bie. Ye bi bi fe. And so mo de afema mana proso. Everybody won shira mo. Bible si bi ohu platform mo. Everybody go be shira. Se mo ku platform go. Everybody shira mo anu kese apapam so be mo kese ba amen na yesika na yentuma so a wobetimi diaba afenso se niema bi anse ye ti se mo ene anwa so a yebeji mo ye bi afi twem no emu adanse die die mo amunim Sompa Achedie 2023 abusuafo yafa ye hunhyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo ene enyankane so wo mu betiti. Number 2, I answer the just station. The free screening. I thank for that. Free screening also. Yeah, Sir Ebano ebibidro ayaresa ewo man Ghana mu ene ebibre mu aman mu a diamanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex eye asoye a yede ebibidro etu yade ase. Sɛ ye nipadua mu yade enemu sa yade anasa yade bia aye koranko na wode akina wonya anu aduro no yese fabra ya hweye na ye ntoase emfama wo ye wo pechi number 2 see what the junction for taxi na kasa wo back Dank Natural Healthcare Complex sa wo achichi na wo ba so a emane haw enam se wa pomodinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa Dank Natural Healthcare Complex ahotofi
yo enianu ne adofo no a wo hwe me dina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye o awale na wo pɛ no wo ti fa ko no kebe ya ka ye e ka ne da wo so ana wo tɔne ayento obi na ebu kwase a ɛyɛ awale na wo pɛ obi na esisi wo ɛyɛ akwantuo anase ɛyɛ boafo ɛdeɛn na wo ankasa a wo hwe me no wo pɛ wo haunti ɛna ma me gina ha tumurika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano Ejaba family house ye tena se na otwemu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asore ɛyɛ cancer nko a otwera mpongo hunu se yeri ya kafo be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no odi fo baaye amso de mahunu na mo di kan di fo ya to no on nchen we Ejaba family house awa ahembobo ano na kopiri wuti wiase ewu wa hweye dum na wodi ne be down agi we japade ana bibia wo ani bi amu bi hweme kosi ada we ene kosi ada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopɔ befa me so ama wo a wo hwɛ me no wo ye nhyira idran odifo Samuel akwanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. So wapomde hu hia wa tiwe oti yaw ewo nipadua ne baabia sɛ yɛ osisi okon wachi kase ana wachi nam otoase onan esifom onan nimu no anase onan tu baabia da ɛyɛ wo ya no one family clinic etu ne ho asi hɔ sɛ honam yaw ana yaw nko ana obetreat ene yade kwankora agye nipa aboso one family clinic the pain expert ɛde abibiduro mfidie ayaresa kwan ahodoɔ pii ene nhwehwɛmu a emu dɔ ɛbɛgye nipadua na si hɔ de wo yare da fie a nante ho ayɛ ne den ɛmfrɛ one family clinic ne yɛmrɛ fie mehwɛ yade yɛntu hyɛda yɛmfa yade nhyɛ fridge enti ɛmane nkaunt hɔ ansa hwehwɛ akira kwan ɛwɔ Kumasi Patase Asenfoso Muzama Junction Hwefupra New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankasim Asumdwe Fie frɛ 0248 331 one family clinic abusua ne nyinaa yɛresabea. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekɔ anim yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Dragon Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye duro FD ahwehwe san kratoe mu agi atum Osei akono modonsio na me se baby ate ko sao baby ye twebia na ya diani yato e sao baby awo fe emu aya no bi na ye mo kobo ini e pe me ma ko mo na abo ni ye dey ahun ofe aha ebo se baba Lawson Dire Bitters Lawson Dire Bitters Lawson Dire Bitters wa ha o ship my na yero hey Lawson Dire Bitters Vetra cheers to Lawson Dire Bitters stay royal
Okay, yako akoyanim yamahwefo ne atiefo nyina akwa babiem eba de asanteman agiatum na odofo me ka kire se wo kyena ye kotretre yapom ehefa eyisunwane eho ne ye kotretre yapom sompa sunwane work we ni de toso mienu na kyena de de adutwam odofo ye konye kotretre yapom wo se me ka kire se wo de free Sompa post office wo Sompa post office adwuma mu premises wa na wo de akowie wo sunwane coronation park wato ne safra mitini atwotwo wuro momra ne nyina ye nante ye tetrepom we de beboa wa o me nante nkom fazika mu bia debi ne mum wa waponden ene begigira so wo wie so obetwa breakfast breakfast no free anopa no num na wo kui ofiti ase ewo Sompa post office ho noa na sponsors ya Jumaku a waso wokui asene 21st clinic 5G miza enemizu na enemizu fo no omakopiem ewo sunwane na matese se dia manfo asia gimizo na tum 5G miza na tum ewo sunwane montenso no enya asem ketwa Sompa makatuapa akatuapa ne se wo kyena bramye nyina ye ntetene apom ewo Sompa sunwane 98.1 wo kyena sunwane beye butu enya asem ketwa kora enne kyena ekwa wa adwemecho se 8 ya enti se dwumadie na kyena no ekoso ewo sunwane no se opese otimi eso omasena frɛ wa homatrufo we so 0244 538363 eno ena ema wo frɛ wo mo a mpanifo ensa eso beka na aikinso eye prosini na ye ni di dwuma enkane ani wo fie no ho ano wo ye nipa se na ne dofo afrim na enne enye de no atompem ewo mankasim enyinam denchira ho na Ike wakwakopie na abreho utie semu nemu ba abreho nanso be ma nanum aduru anwono enti okusi ne dofo na wasan abakumase oyekuna baba betra ko baba betra na wafam wafam papa ahometesemu wo sanse so ne so na ho fe to ahira de we say ye be ye o so be sanya foforo no ni asem okay de oba no onya atnase de oba no wanya aba eno tinam di kaka cho say ye will be catch asanteman ye will be extra asanteman enne anwumre enya asem ketwa ba Asem Mpe Nipa dwumadie so maame mema wakwa aba obata pampom te say nyame adum bibia boko nyame adum udin de say me de amanima firi hin na baye pacha makru heya maame wakosem ne sen ya wode abeda Asem Mpe Nipa say ye ni betumi aye otententu ye boye ntaba mu ye betumi aboa wo me pacha makosem ne se mi kunu wale me na me wo 18 years ye fra wo kunu say kodwani okay na me wo 18 years na o wale me no enene sha se ye bebobla tie Sompa edu baabi ana emle edu baabi ana edin de den ne say na de mrem so ne say de mrem ne say bi wa ne ska o de din ebi o so ne ska ni o nti oya Osei aman ene mi ni ska o ye be ne den me si ade be sana nyame ahya ne ho ani monyam one so ye mezi adwuma na o ye da fita nti na oye master ebi wonu ma ose wokọ adwuma onye sika mezi asai ti me am se kwadwo nya botre na nyame na e bibia ebeyi Osei amamate ti okwa oba madwuma ma asama waka no ayedin mi se kwadwo na so hanu munyo na be ne dai oti wonu ma obi na no suna msemensu ba djuma de enkopima nwumle no na nyame ahye ne wani monyam osimate na so ye de adwuma acha na me etwoba na me sa ye sport okay ti oyesa oko ade achia na waba oba wase ne de minya sei je kakla na me se usujiwe efa soso oye wo ho ade e ba cho ye my flow CBC international maternist echire yayi Dr. Julius oni ni shila mawale so
menene tete wa owa Osei ama enenye o metu kwan na msekojo entu kwan o mazi de owo no ma ebetimi ayeye owo no ma entimi nyeye entimi entu kwan Osei ama metu kwan na mse obetu kwan obekwan Osei obetu kwan obekwa abruchire na mesuyo ti o ka kire me no ade akye na msekojo menko uni sa akula no osua ukwa ese mazi wa pula usika nyina o mazi wonum na ese wukoi mesi dem ahwa akula no na obi anani sika asem ye esi dem wotu kwan me ba che no wa ne bibia wie nti na kasika se ode beto no na ode akọ mesuso no ma bie me banglo tu otu asekan ti na me osika o ono so piska no me fiska ne ma no kodua odi ska ne be ma me nti ma me ekoyi ska 140 na me de man se onfa enshani botom na onko nti me diska ne man no edibe boso me ansana oya ahunboa se obeko na me so obeko a me bompa ya ma no onko okwa neska no ko ya adwuma ne onya onfa mla na ba bia yekofa me kofa no me fa nkoto o se wate ti me ko yiska na me diska ne man ono se da se obeko ana misiyo onko ti oni mi didi nkomo sa no se ama mato asase bi o makuru satam na wokọ anase no Ghana na oto asase no me ba che no Ghana na oto asase no enti oye na me se plot no e wo fan na wato ato dada wodi esi enti wo be kọ no ka kire me ti me busa nsa plot no wo se o makuru na me se plot no say and I say a half plot me na ante de e kan and I'm say na ante de e da na woni ne koto plot ante no ne hwan e ne maame nua na maame wu ye maame na tete no maame ni banfo wa enti we na me say kojo ba bi akoto plot ide makoma mpew plot no say a half plot me oni ante eye full plot eno mu chem ana ye half eno to ye half mienu ne maame de ba ako ono so de ba ako nti we na dwen se obekọ danu akoye adwuma ana me se obeye adwuma odanu a on start nya ne de no ansa na okoye maame ne de ono se ante hanisa anti oboa na me na si ne de no nti plot ne da half no media memfa na misuyu ti wakasa no ana mbusa se plot no ni paper way ana osi paper no e wante o ana mse ade ntina wante o osi ante ha me sa me fa paper no man nto ana mse na wale o yele na wato plot a ede na wode o paper koma o maame ana osi enye hwe ne si o kasa obeje a obekọ akọji na ade ana misuyu nti osumame oyale osumame se men koma ame no na men koje na saasi bi pamle no na me se pipai me kwa umame won fama mi o nti wa ko no se ama nya dia o kwa won fama na me se yu nti wana me ba no so na ma wo no ketua no wanya afi onene wo sai me nene wo nan na me yenu wuye me pon me ma mi yenu na me wo ma mi yenu nti waya na mesi akulai osa me koi uma me beka de sei o so de ko o de bipa ne be ma na mesi yu nti na ma me na ba wonum e wo ne yete bantema ti oba na ne ba ne ni di nkomo na me kwa abanten wonum ti me kwa abanten wonum ana o fle me se memla ana o se woni ante akasa nti me ne nko na me nko ji pipa no en famila na me nton asase no ana me se asase ne nya de a me ton nti on tonebo menene be kono makoji bipa no nti midi maame na chi ne koi midi maame na chi ne koi menene koi no ana o se pipa no na baby a pipa ne da no o de safo na ma ubi nipa kro ni no ana me se ante woni me se me kunu yale onti me nante na o kan so se
mema yenko ube yi pipa na mame sese ma bedroom ekuru wa nyi pipa na mame ana masafo ka na meba ti wa na me fle me kun se kwadwo anti anfa pipa na mame o osigina honum na me fle na fa phone ne ma no enti wa fle ana me de phone ne ma mame me de ma mame no se ohun safo ano gite obusa na kura na wone ne yemoduru ana me kun se me mfuka na me mla enti ma ade achi 3 days and of flame sister baako Vic of flame no sister Vic blana men soma ho na ni ma kula ni swa nti we de blana men soma ho ana so soma me oyen ka kire me ana se me soma wa ante wo ma akuru bla besene ne ni manko ne koje pipa wo no bla me na me ma ne nton asase no ena me se asase de nya de me na ton nti o ma asase no enwo maboka enti ne ho tona ebetimi aton asase no na me de aye adwuma na me de ahwe woni enkula no satam ketua no so na ketua no afi na fanyi no so e emfiedu ti me ka sa kire no ono so wate na me se me de me enko enti ma stavek no ekoe okoe de o ka kire me sa na o ka kire sister no ono be ka kire no ono se anima me besa o Pedro pe na odi me to kan ni mu mintimi nante ono so na wontimi obubui enti me fa na to kan na yenko na mse da bi akora ni swa wo de wakọ na osise ya me ankasa me so mesa akọ sata na me papa yale edawo ti me ko me papa me fa so na masa akọ ka kire nse ante pipa no ni so nya ni pipa enti pipa no fa mame me ko ya ose pipa no safua ntinya ade a nada na wukunu no anso ankwaje pepa no ono so na yale ne de na to no ntimi nante na me bone pampers e wo dem nya ade a otimi enante na chesesesia no asase na nkasa no hwan din e na wukunu e de to so asase no ono ankasa edin e na wo so pepa ni bi wan pipa no ekodi maame no no maame bɛn maame fo wa wukunu die no o maame nua okay obe wu no o fle ono susu nua ye fle na ntemansa o fle ni se o mon fle me no mon pa ma chao plot no aye me plot o mon fa ma de e ma me aye wukunu mase no wase no o fle ni nua ne se plot no o mon pa ma chao plot no ye me dia nti o mon fa plot no e ma me nti e ma ma me ne ka kire me se me ba ni wie school a me fa ne mlante mansa no me fa ne mla yinkuru nti me ba ni wie school no me de ne kwa yinkuru ti me kwa na mse ante ona na wie school me de ne ba ba chia ono se wate ana mse se wa wie na yisu aba ye ba ne dai ono se oni ska wonum ana mse oni ska wode a ana ni plot no de ma me no ese me ton na me de e ma akura no eko school ono se pipa no e wono asase pipa so wono fie pipa wono jese o freni nua akosibu ansana wode kwashibu wono so ye hwan e me kunu ofa jese o frena ansana wode pipa no amame ana me ante ade ya me dia de ya kase ya na wakase ya kase ya na wakase wosuso na afle me ba ne so awie school me susu misika wo mu nyina maseni nyina me ni me kunu bobla no misika bia maseno enti se sia no minisika bia o enti plot no de amame a ese me ton na me de akura no school ma me ne ka kire me se akosibu o se me kunu wu ye no edem ne ma na o de ma me ne nyina no me ton na me fa hwe me ma no ana me busa ne se edem ne ma no ye ton a etimi hwe akura wo afi ani akura wo mfiedu etimi hwe no edem ne ma no table top fridge ana nempa ana tv na saa ne ma na 3 in 1 ebetimi aton na me de ahwe abofla na ana se saa na masene se onka nkyere me ana me suyu nti wala maka kire me ba ne se mafia bese me yenko na me hu de meye nti bang ska na magisa na me de ahwe nkula ne saa eduru ba bi
nese edwane nya mintimi ma wo mu nko school edu ba bi suna edwane ya ne ma wo mu ko school saa na me ne enkura ne de te wono ti me te wono na me ka kire me ba ne se nanadu mente me ho ase o papa ade ne wo no me be se me saa ko ante wo na me ka kire se me nya masase pipa na me ton na me ma wo ko school no anya sadia me ni ahodi bia bia ma metimi ama wa ko school ti me ka kira akra no se mama o de ko o se wo kwa o de ko na wo kwa de be sibia no ye be hu de ye be ye ana me siyu ti me ya na me ne minister ba ko me ka chense mame me be se me ko Sompa na me dia Asem no koto manim efise kodweni obewale me o wale me no o ya me ho ade nyese mpena na obefa me na me ne wo ye enti se bibi se yasia ese nyina adwene na ya kire yehu de be no se enti half lot no se no ukunu ena toye me ba chan o si dai si so edan no de wansi edan o si ne ma me de no si dan no te se wo jo plot me ba chan me ane okay mo beba me dan ni bi dia me kunu na bo ama me ne ma ne sie mo beba me bia meje ba me plot ni de ese me ji ma de na che se oni plot 20 minutes dan okay ho komodidie ewo ha na ye ne odifo Samuel Prayer Counseling Center etwetwe enkomo enwiesi maduso na yentoa mami asenso abraho wone ni kunu abobra omato plot wo na ene Ghana no ayasem kese papa ewo asantemam ha se obini ni kunu betumi abre owaja nkodai ho waja mami ho yaya se oni hwekura no a ko wo plot wo abra chechire plot no wai odifo me mo akwaba so pani ho ye fe ho ye fe papa ho ye fe se santa adi se yana manije ho so de be fata so de si abo no tade na fe dodo asedanka nyame ofosu asedanka nyame odifo manfo dodo no a na dampo nchirim se omo anhia wo a ofosu se adanse na ekoso no do so na adanse ekura be sisi wo mono na so ntim pese me head ball no mo mono sisi enti no wade ne ma bi gu akwa ma wi ana yato aso okay kwagu ofosu be ma yan che chief oni ahwefo mo hwe na so e da so nkwa nyankopon de ache na nantanante de adwuman e de enam se be obeta na ukasa se ya adwuma bia no afa ompeso so busa wo mu ase be omutie wo no na akwa kwese no ma efa ana se nipa no se be obu okwa na wonim ho ofoso ye kan hembobo na obi tikru mu hembobo na kura wonim ho enti ya na adwuma bia ye fon yi de ya na sebe ye bre wada na dwokura na se me dawa na obi afre me bacho wo no wo de wadaro ma ye busa wasam kakra na busa se mo de monka ye je chinye bi arupi aben wo nti ya na adwuma bi wo asa na te enti anura me kopie mu wo odifo samu akachi na nipa enam so amma ne koye no odifo frame se omo no be beta se wanka se adu ani ba behwe yetwe uma bi a 7 preduas ani kwa kwata bruche so many years yenwa ba asama a woka no wo beka se ani asem ye pepepe na edwuma bi wo no ma wo mo amode ani eden ene patapa fa nkrofo ade no mo kan hu se akwanche mi ye adwuma akwanche mi ye adwuma etu you obi ade a be very careful na uma no ani me beka sa na me am de ne code for some be ka change on do no anko me chewo so mo me pese wa na de o de meko be de ne ko mo de for some be me ba kwa ya nkoto no a chire na me ka change on do me nko de chi a eye nra ofusuo na maame na sem nyina ne se on the boa ne kuma ne kru kwa blochiri ne kru kwa blochiri na wo ka sem bi se nko no ma refresh ne kru kwa no ma refresh na maame no ene boa ne kuma proton mu de ka to yansa na be ma no e kwa blochiri ti no nim se be ma no e kwa blochiri na ja o de ska bananka ja onzo nya ba bi ne tiato be ma ne ko du akofo ba foforo maame anantia
na mde ne ko Yaw Odifo Sambo na ade a wan se Odifo Sambo ko no wa ma menka sa no ma wonche nipa obi wo baabi obekwa ansa na obehu sofo na okoka wasama cha na Odifo na okoka wasama cha no wa bere Odifo Sambo wo ko no ho no ma e free je se free se 7 preduasa wo ko toto amene mu ana se afeni ye wo nkunsa ye de maami ko wie ho akwankyera Odifo Sambo de ma no eye kete ba maame no frɛ me e ka chem sa omo mako na me ne papa di nkomo na kwankyera de che babia me ko ya kwankyera de maame no babia mako nante adu ne kwantana so amako giregyina no ne nyina ma ho hwe na mse da bi fa gidie ta kyire ovozo ba che de se maame no ni kunu na otu kwan na ne ni kunu 7 pedo akɔdo ma refinsu no enne be ma no maame na tenenka amene support no maame no papa ne disika ba omoye ho adwuma awa kwankyere na de me pese me kache nipa da sane bia sa de bia na ye be kache se ye bia ma kache se he woni gidi enko tene de bi Odifo Sambo ka sem se de nani abere ene ne ye adwuma wa wani mire trase adansi a ewo ho nya asem ketwa ade a mimi ne papa isan mahu anse so ka asem kyerɛ se wubusu a ɛyɛ wankasa wasem because me kai ta me wo fie ni ho a sa asem mi na ba me ne besi me so me kai pa ma mi se da bi wo ko ni krum bolega anna obo Odifo se wo ba na obagye akwankyerɛ abeti ansa na akɔ se ko ne de obetima kɔ na oba na ode ne kɔ ne de re no amfa na akɔ gya ne ya ko so kru se fa ne bra emfa ne nkɔ maame ne se da bi amfa na nkɔ wa ni mekro mama ne ne amamre anwe ya Odifo se me de makache opa de makache otie maame va man ne ba so pabam because usura man ne amamre maame de akra ne kokodui edu tama wo ba no akra na ntima medu kumase ekwam na akra ne wuye yale bi ebe chi akra no afeni so am se du mre bi ne ye ka bibi kire mu a ne ye de mu ko ba bia muntie na munye ofosuo ade a mi hunu Odifo Sambo ho se edam ayo keka na sabi yeso mu ayenso me kokotoi me se ma sister de ne ho ofedodo oba tenten ga mu pa uso no menso na me kwa me ka che odi na we be ye ni ozo mo no wo de hwe baby o me ne kwa ya bibia tie agu ni so nipa ne wantimi no me aha wa bai aye madwuma the next day no asa Odifo so mo no sambra no mo de oba na obeto no na wonte ase no mo de neba Odifo Oforisuo nipa ye de ne ba sabi yaire na sabi amafo tigu no because on net odin wa shena tale kama si yes to me bi wo baby akwankyere ye de me pese me kache nipa da sane bi a wotie se wo de se wakọ baabi na nko yi a me maka ade a ma nipa etofo mu ko baabi o mu hu so ye se me ame de me pe eye ade no ma hu me san ko busa no nanso ya na enye wo mo a wo bi okọ baabi na se ohun ade na o san ko busa na ya temdidi aye bufuo Odifo Sambo ntesa okay enuti ayi afasai asensankyerani a ekoso Odifo Sambo aso ye makasa asem se baabi owo no e kuma so santa wo etuwe de ani kwa se wo yira kra bomoden ahembobo anajaba family house wo Odifo Sambo ko no ma se okoda oda na da yeso obi ni wo da adukwa bode banji case obi ni wo da sunsumu abrante ye oba na ne mamienu di nachi wonde wo so oteka mu kwa na se be ne ho aba obeka na se me ya me na me gitum se no se papa kra frɛ no so wo mo fa ne bra menye ne hwe me amefa ne ho ka ampa ni nwane paniampa me se abrante nsa betra sa ma tiefo beka ya de ne betra enoma wo kire me busa ne se wo fra me ka chem so wo so mo papa me kwa akwancha wa kire me no na me suro me se bomode na ye pomode na ye enne sa ni pan sa no mani na ye afre ne so obi ti ho 7 preduasa sunsun me ne da ade bi obe bi anye yie se wo to wo se kurampo ne ukuru te se de maami de okan ukuru awu ana ukuru agi wa japade no abusuase mfa ma wa eya kwankyere ko papa ho tie
0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 050 050 45 45 88 454 454 050 45 45 88 454 0578 0578 0578 40 55 19 yo Kumasi menshia ahembobo ano Jaba family house Governor Bema memfa kakra nso me ne omono de no so na me ne omono de ya impatch nye fisi enim de efiri ba yemi no ya bre ko gidi anke fe Abraham ya bre ne aham na de tienie me nipa o kasa pi na ye minim na waso on de me ne onante da ahwe on o se ne shebre o de besa wapupo di fo de dika ka kire nso o kire wa kwankire enka nkire obi a utom na nipa da sani ye wo ba wiase a ye hwe na shebre no so a na ya pa obi abebata ho ene wadi agoro na wadi information ko anase ya pa obi abewale ho se wo ye oba ma so ye oba bi betima to obi anti kasa pi me ko di fo akwankire bi eti akora so se me nkoda hanki bi so wo so ene be boa onim so wakan bi aboa pa bam no de ko kasa hwe wo mu amfa wo nyam fato wo mu etweloto no ono abewa kia yi aba to the left wo kotwa oduru ha mafo se de manya to direct was for me okay we see 1 week na we sia masa wo de beto be 3 weeks o confuse na no waja na de na to no atwa nipa ne de no na anwumere be so no na ono ne de ne mumabo wo kokom ko gina leto kia so no kotwa ade ko fia enka sa ama ube udi for someone na dia udi cultural answer me kire wa kwankira sabi wo ma no papa ukunu wo yire kwara nka nche no koye wa ade na hwa ade na nipa no nam nyina na obo akwa sunsun bi di nachi wonim se di nachi se ade nko a enti wo cultural no osanti mo no baba bi na se niam bi nko yi adodo na nso firi yi omo ka asem na me de pa wakọ wo nti ase frey wahu enti mesra mo hwe ka e ferry break munchum ho nipa nyire bu fa so na fa nipa dodom na abepa nko atwa fa so no enye kwa wo etra nipa se bisa ho se etra nipa se ne betwi fam so na me medo garden amanwi awe ansa na magye ho de ne me ndo kire se wo mu wi o mase no ti wo gye ho kro mawe sabiri ya no wasim ntem ti ka na betwi fa so no ba modifo akere akwankere ti ka no kwara meto ho dia nkrof cruise na ahyehyɛ no ahyehyɛ o time no date no ebe so na me say odifo akye bibi nti no uhu de be no afre pure water bi na waso ho akoto o ba na ka na twam ho enti mesra mo say akwanche na mumubu na de bi Ghana nso no me say ase na etwa baabo no bibia ye chiri abrafo yo mo twa mo baabo yi wo mu nchiri no ma o de brass ye nka bia ye chiri bibia wo wiasem na ye say safo no ye say na odifo no ye say me say akane no na nka Yesu din tesho bo anwem yanko mbaka se aposomsom nye ne atwa ba abu no otom na niema e wo wiase Nyankopon bo ba se yemfa nye ho ade ye ne enti na obo bae na ngai ne obo begu wiase ye dai enti mesre mo se wo ba ne eche wakwankira wakọ baabi mi aju na ntwemu a na wakọ baabi ne yesefa chewingam bi ye bibia eno nche se nye ye o na wona wo paade kese enti amomo paade ye so na nso obi kura baba board bom kwakwakwa woni mitri yisi na obi a waji container tim enti mesre hwe obi ho a awade aguo 60% enye kwa emfiri bema no emfiri oba no me na me ka kire obi abeto ansam na ebuburu ja wo ya ma nware ni enu nyam na sa akwo ni ape bibia bo agu bema ni so ape bibia bo agu enso ade nti na asem we ya me de pa obi timi ja ni kunu no sa ne hwempena eno ene sai o ja ni kunu do ma ja wie no kura no adi do ho atem no na wo sa ne hwempena ene ara na nga nware nya enu nyam da obusuafo ne se ye ma won tana wade ase nya enu nyam na ring na hewo no kwa ye wo mutai ye ba wuro de rem at greater rem na ase ho enti mesere se me de me afutuo na me de baaye me ne o pa de a ka me no me nia ni nti nyame mfa ani nche me a wo ye me driver no me nyama de bia no be ko obi o wa ni ti so di for somewhere ho sa me pese me tu kwan me pese me yesei me pese me fa ha obi se me gye bosia me nko brebe ye obrebe okura wo kra din no wo de kwasa abre no unya bosia ne sete ano ne nyina ya kwankere nti mesere mo
Mumma yam fanny maybe say, will be a consent to me call her be say, co, the Nipa Kwanzas any mammy Sora Quaman, now mamma Teo, Wako Hadia, and the Masteramo, Minia, say, simple benefit to bring an ebano, would dear grow be the Bobone Dasso, and Tessa, and while Bantamako, we are Mantamo, Rantia and say, oh, yang, you, yang, also yamitia. Okay, and made 2 years menu. Says I was like 3 months. And then you know, Besisi Aquano, Namunu, me, Yentim Mobra, no be a person of Bobra, one time for any tower. Okay, you know, so you would differ somewhere about 0246 0246 0246 6666 71 17 0246 0246 0246 0246 6666 71 17 050 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo Kumasi menshia ahembobo an ejaba family house ofoso code no ho they say adanse efiri mu ba no code no say code no ofoso odi code na atwogu hanky white ni mu hanky white no wa fa hanky bra no say adanse efiri mu ba no enton no che on say ofoso abusua bia wonton eda abusua no nipa bia wonton a wobo ano na wo ba ba bia wo firi enton a wobo kura wo firi so ho ni ede code na gum na wo ide ya na enwanwan say enuanom na ofofo no de on say omo monton bi omo nim ton be omo ba omo code ni nyina pie na ayi omo nwanwan no na me sister bi wo say che ade a won tie ase kwa me kire na ade no ma na kokoye o de hanki ni kokoye no enne wono yare a kakra bi no yare won so teacher ni o kakra bi no yare kakra bi no yare enti se na ne yere ni kunu no wo yere keto o se o na ye ne sa no foso wo kokoda sa hanki ni so no a ejane tu yere ho be se yare na 10 akwa koto keto no so ama wa e free ne no so mra na bo anu so ba na de wo mu no aba be ka foso se adanse voter mami every voter ba obi agi ni kunu wono so ye nurse ni na chese wa dwene ho afo aka ketekete wo so be man brown na bra na be bia be man akudure agi na firi ni nsem na code no ba ya me di be man di ni gumu a me di ni ono wan code ni so gumu o kokoda so na be man ba ontini hu jai oforoso wo bia wanyem 3 years ontime ngo wo kokoda so wo bia doctor say ne kidney mi ni nyina asai a obewu no kokoda so no ni nyina sesa ensankyerem de na ni afra eni na te so ho o se ni fra no enya ni nyina na ye ade o sunsum yetimi kate wani enti de ye sunsum a yakate wani ne de ukoda kodu no so abete de yale na de ato so nya ni nyina na ye yale po sunsum o se yale 95% na ye spiritual yade ankasa 95% na ye spiritual enti de ye spiritual no ukokoda hanki no so pe oboa ebe firi ho de wo ye wotone ayento no se okokoda hanki no so pe obeto wo a wonya awale ukokoda so pe awa ene obi a opa akontuo wakọ embedi ni erefi so wakọ embedi ni erefi oboa se wo pa adwuma ade na wo pa no foso enti se odifo na chese de wo pa bia no ni nyina no so be komanhia hemboboa no jaba family na won nipa kro no obebom mpunimpu na odi code na gu hankini okay ko de sa adom na mame 3 years ye wo fida dem nyina mbo ho pae se nya sa ade no ohun sa me bompa ye hu se sa ade ne kura enipadua ne bibia o se de phone u code da so obi ntimi mie no eti ye de sunsum code to wu nipa no so a untimi mie wantimi mie so a abraba no enkoyi what I say na say eti nya ko de code ni ma me no ofoso the whole Ghana so fo bia ni wo code cheme wo nipa code kire me the whole Ghana anokwase so fo bia ni wo kura nipa code kire me o ba me bia no kura kan eti wo fo so de na ni abere da bia me ka se de na ni abere menshi ahembobo na jaba family house anything ma dance ne do so no enya bibia ntre o e kire ya me ya adom akokọ di ko na mete wo jakokọ na so e kire ya me boa so ye holiday eti wo mu ya aban adwuma na wo nya ho nyina e kire ya mbo me hye jakokọ no e kire ya me boa ye so jakokọ no menshi ahembobo no na buro nyan ya ye simu no e fo so on last week me ka say niema e be sisi ni accident what accident ye sisi accident na oba afa kura na kase beba na wo gyina hene wan kasa no gyina hene eti nipa won se obi aso wa ye busy bro nya beba nti wa ye busy oni adage sa amre nso na abonsamfo no so fidie no mu sunsum so onum se sa amre onya kwan kwa we so wa ye busy okoton wo nema wo kwa na twatum na ada ho
na wo dankla kwa so abetima akoton won ne man da tutumiri kanabere kumase man hia ahembobo ano da bia meka se Oforisuo so obi wo sika wonim de edi nanim na obi ni sika no wonim de edi nanim won ho won fa so che wa wo sika no wonim de edi wanim what I say na say eti wo ho a tuanamo na hwehwe sunsum akiri kwa ene ne kin no abrabo no nyina no abrabo no ye bonu sunsum mu ansa na pie hu na ni etu be ya wo de wa ho odin no nyansa be ya enya yie so won tuanamo amama nhia ahembobo na jaba family house ne afa wo kodu amawo a se o mo mbaji Oforisuo adanse a ekoso no enya easy eti no wonim se se no mo ba nhia ahembobo na jaba family house adanse a o mu die o se 31st night o mu sere me se me pe ba bi ne yemo name okay and I'm say me dwene ho just say nipa masukura ebu so say 31st night wo sere me say akwanchereja 31st night pe ba bi ne yemo name nti afa na me dwene ho say beba so a Oforisuo be ka ne he ya okay ho de wa beba no say wabubu da ho kra be sori okay wabubu da ho wani na efra ho na eseti you hear at once by force immediately no ho say opapo so panyi ba bi o bi amchia o enti no Oforisuo de na ni abere menhia ahembobo na jaba family house echina jakoko na so echina nyame ya adum ampaye be odi yemfa yema ne ntodwa na watwimu ni nyina de de ne se on se me ho menya asori eye counseling enya asori na obi aba wakwa abahemu ama okuna kwa papa awasum ama wawale akwa akoguda bi baji code be ma wo pe ma pa baji code koto no so wontimi obo wontimi ko ba bia akola na so odin baji code no koto no so wonko ba bia hwe akola bi wo wa ho wo no kra no anwo ba kra na nkaye na so de wo ka so wonfa no wafa wo ka so sa akola no bra na fa ne din bra baji ni code wontimi ko ba bia bi so okunu pe ma no de ma asem ha wo bra baji code so wo yiri mu wo yiri so tete wa won ho ka bre no no ha wa baji code no fatu no so so okunu ya ho ade Oforisuo e man bebere no me man atwe mpena sa se o mba ya ho ade na edin bra na baji code no odi milika kora me say sister bi won kan ni kunu chese be man wo boss wo so won na tena 6 years na wo boss say na nkwa ya ho ade efiri o 3 months wo hu ni biem na oba ya obaji code and the be man na chase so wo be man na de ho ade ya na tata no na wo pe we na apade eti de na ni abere fa number ni se sia na kyerɛ yam ya de won share na yan bobo 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahembobo ejaba family house no Oforisuo asem den se yetenase na watwimu ni nyina chese Sunday ene yentenase etidie na ni abere ena hia no Oforisuo ekọ die madam fo bi wo bole o se wo hwe wo pa nya metiase wo se wo hwe wo kan kire o se wo chia wo bibire na lawyer Delic Asante o se wo ya Attorney General Takoradi o so no o se wo chia mu nyina Oforisuo mama second sim fanchia oba bi o hwe wo pa fa mam se wa ampafo o krono otom home use catches now you on krono ba no kwa no wa o ne Mrs Grace Asante no ma me no nyina o mu hwe o programs nyina betima bobo akero ma chia omo no dia ba nyina watam ta ba se no kokko ma e ho ye program ka me fa so ana ya dini nyina ba sie odi for some prayer council center akwankyerɛ papa na wote ne ka no ade bia da adane konua ɛda so no yɛmfa kɔ akwankyerɛ papa ho na yɛkoyi ɛmfa ɛmfiri yɛ so kama yɛko na yɛde akɔyɛ nim maka kyerɛ sɛ yɛ otetetu baafoɔ sɛ yɛbɔ yɛn ntaba mu a yɛdam soro yɛsae ɛdam fam yɛ maame ɔde na kosɛm ɛbɛda yɛn no wiase asetena no a yɛba yɛ no wɔ biara nim sɛ abrabo a wɔbɔ no wɔne ne kunu ne yere enne ma
ɛna ɛbɔ bra no na daakye ankwan ma bi no sɛ owuo bɛfo ɔbaa no sɛ bɛma no na nnwoma yɛ bisi basaa na agyapadeɛ wɔ hɔ a ɛyɛ bɛma a waka akyire anaa ɔbaa waka akyire ne mmɔfra no ɛnni te so mfa soɔ ɛdeɛ bɛyi ɛda yɛhunu maame ɛnti sɛ siaa no na kyerɛ sɛ fie no krataa no ɛni wo nkyɛn na sɛ ɔmakɔ sɛ sa krataa yi a wobɛda ahu Pacho krata no maame ne bewu no ofle ne nua no ana odi pipa ne ma no no okay ya ne producer twetwe nkomo emode bo awaba afa ho na yenkotie ye ne maame no na ebetwetwe nkomo no ye frɛ maame no ɛwɔ ahoma so ana wache ne nsɛm no agumpawa so no okay wache bi agumpawa so yenko na yenkonkotie maame no apepa no ɛwɔ ne ho no setesa Pato ya frame Osun Kwantabisa. Pato me Kasafi Sompa TV Sompa FM. Pato this be a friend of Anima. What the Nasam Ababa dying, Efa as a civil if you be home na what you only who be big a clan, I see a pro Abusauna. Kakra waka che Yes, I see bia wo ho wa badam anima okuru wa kuku ne ho ne ba nyina unu ya ba man bo ejiba even cassette for the chair even mo kura wo fa ne nyina ba na wa see that bibi na pedene ne see that for ase ela na be ba wa lo wo wuya wa fa no ho ne ba nyina me bay na o kwa bu chire wo so wa kra wo frɛ ne na hire bosom bolu dia wo frɛ antwa e frɛ ai be kwai e frɛ ya buru ya o ko ele dia no ko nya lo e no oba ya wo tele ma ni fi wo sai sai grofo e be tra se lo ha intimidan kwatira mi fi obeba wa buru ya wo nane na so wa kwalo aba wo ti be fa na kwatira mi fi na kwatira mi fi aba wo ya afa na aba friend ya ba wo bi asasi bia wo ho wa bodam enema ase kachira le so mi se wo ba ana be kachira so bi asasi bia wo ho ti so wa asasi wo ha Manenfa asase no ho pepese no ehiraw na me so mi nua no edaro ewo pepese na wo ne ho me so so what me bi akira ba so bi ni efa bi akọ yare eni ma wa bodam wo boa wo ni da bi awo fi ho wa na me pacho na oni asase bi aso ho wa hera amen no mi ya ni fi ho Bye bye. Any money then be out, I see be a war. I don't chill of a so while fast or her. All fast out in who papers in chill. What the assassin who papers in Chilawa, which mean the papers in Chilawa. Allocation, yeah, location. Your papa give you to work here and any other. All selling and I know what damn. I remember. It's been wire side. One boo bear be a cool. Who so they devil the other in our fight. It's all little water. Over father for travel fear her. What did I watch that? What father who never did I? I played out over papa. Can't tell you something so about them. Me pacho say some of the other day and chair so now and cancer was over people no. Yeah, ma. Short it, I know, or I saw two or her. All fast after who prepares in away. Let's have the awarded up on both uncle. Sabata, your far. I saw two who prepares in I want her. Short after, and the more of that boy yale. It did why I said you were. So, yes, I see the hour with your home. This hour, what would I talk where she is now? No bread in class, or bed in Graha. Which you for baby out. Made a hand a lower back.
But you are in but you are. Everybody see a half hour. What damn for Yale? If I don't any. Okay. Any man yas a secret bia mopa mo fan ko de beko me was a secret time the baby defend wa bodam sa enna abrante no maame no was here na dear worry adansini trodo a wonim ensa asase no ho asem no enso egina homa no so ye no enko twetwe nkomo emra sisi a hello oba pampom to say Victoria nyame adumo ababawa Vic ene ni kura wonya ne baby ko ya mpasa ni kunu to asase bi edija na yiri Victor anima me de minnu wo ho ne se kama wo yare no me ko fa no kompaibo ti e kwa mu ne ko nsa bi na Vic ye hello wan kan cha me se wodi agya no wo si yen kwaje nton na ke yen fa sika ne nko no de ka odina djuma ko jai water wa enti mfi aduon wa nko hoda enti ye kwadan dan ni dua ne wie no komfo ne ka cha ye se ti amfra nko tachi mai ho anko twa aboade na amano a wa ye adwuma yehu mfi aduon ka e da on ye busa no se ane na danfo no ne ko ye fe ne container wawu enti no mo ba ya wa nko ho bi mu era wa e be fi no ka cha o ma me se mama mi ko bi akwa dani ria na mama mi ko bi one na se na me na o ka che mama mi se osira no onyi pipa no no fa mo obi ni won to asase no won fa ne nko no nko tua e ka no se 50 million okra na nipa ko be ma no a wo pe ana mama mi so wo kwa ade achi a enti ade achi no ni mama mi ko mama mi ho na mama mi so wo hu pipa no safwa e wo drop mo hu safwa no na kola bi o wode neti ti me kopa ba ya keto bi de ne ba o ba akra so ohun ba bi eda na se me jenya ho ehun hia ma na me sa akoye eti me frɛ akosu ba bi no wa no ma anyi kwantare se won pa bi maye na ke yan fa ne nko ni nko tua to no wa man bi ana o sa frɛ ne ofa akosi bon se won so mpa mi ma no won so be fa na kwa ampo yo se ni no se ampo yo de won so wo ye no wa ye wi na this ye kotachi mai ho said woman woman ni masam kura enti na ye pet 20 million no ana ma bi police ni ba no ba ho ba me wa meto me oba ne 5 million na me mini ho na me ho aka me ka se mun no kura nya kire no enti na wa meto me kofie na me fra franchom be da obi anansa na nan na me ko enti wa anga nja me se ni kuru si won fa but wo si yan ton na ko won fa nko sa no ho yare nko tua ne ka na ka bi e da ho bia wakotua na kan ho ato no ana ma amene so ye kwa to para so e che se ne e china akora ne di firi mu Victoria na tachima de na kwa mo ko ede ho tachima ho no de na adwuma ye kwa da na idua no ena konfo ne ka che ye se wo de ka e wo tachima yi wo de na adwuma ko ja wo na danfo ne de container wo mu de adwuma ne ko jai enti se ya anko tua aboade no wa ye adwuma yehu ena hwa me busa no Osei ampa enfi adu na afi bia ko tua 500 enso container mo ko ba na obewu ye nti onsi obi na sa brand ye kana se mi hwan ne boni dua no ye kwada na ye no okofa ga bi wo magazine na magazine na sini pakro no se na yire no se nem de ntimi hunu ana ni pakro ebusa no me ba so na mpo ade awura no odidi ni pakro mpoa didi na tem ti bema ene boni dua no nya anima na ball no anima kra ye di sie no se de na ade na sie ye no so wo kama ni ho ani bubefu se wakodidi ne ma no nya yare a won hwe nti di sie ne so ka bi na okoye na sikasem ba oni bema ne ntem sa na mitwa ne ntro but asime wo mo ane se ga no wo magazine wo pa won ko busa ne nkwala no se ga no wo magazine wo no ofa no ti boy no ebe busa no didi ma na tem me ba na no wo mpo di odidi ma na tem bitwa ne mpoa ene se ni pa kro no bo boss adua no eti me wo yare no kwa anye se ka ye be mu ni pa no mu so watu kwa woni ga na kra eti ma Victoria sesi a me ne wo kasa die ubetumi asiso pepo se
asase no bema no kra no na wonwuye no oka se esanse ahohene ntini ejamo wure ntini ono ane de a yekoton na ka yefa kotua na bua mu ade na empokra no yefa bintu aduane mani de nemmom wanka se ni mankwaje pepe bia oka che se ke yankwaje ni yanton ni yamfa ne nko ana yamfa nkwaje bosia ni yamfa ne nko tachi mankotua ka no na munya akọ se modu wo ho no de bebo akwala no a wo monton no mo akwala ni bi na won beba na anka se o yankwaje nton ni yamfa nto yamfa ne nko tachi mankotua aboade no na wanka se minya ne mfa o si mo nkoton na mo mfa mo ame na me ho nton me za me ho to me a me so ya meto foforo ma me na se si ayi amoantwen ho na ti asase no so me ne minya ani makọ ha ma me na mfa sa epipa na amaye me ma sa nko obiem enti asase me nko obiem na kodwo di wuye no enti mokotu abua mu ade no ansa na kodwo wu ana moto asase na ansa na wowuo asase ne ya Antonio aboade no wu wie eche no na bedi eche no kra ye kan won so no wokọ asoro wonko enti wonu so wi enti nkwala no tama seka wa ni wie na man kra ni jibum adwumayefo no mu ko ya umukotu awo ma ade enti minim ni pa wokọ ya amamre no wafa ba kono so boy no ebra no wo a wo kase na wotwe da no me ne boy se ne kasa wa ye na se wo mu nkotachi ma wo no mu nkotu aboade na sa enya papa ma de odi kodwo ni echi ne kasa onye onko no wokọ asori sa boy no se wo wi mame asase no hwan kasa na de ni sika toe me pa cho ni yare no no na kasa yanko ma me ho ni yankwaji pipa no ni yanton so woni na toni eto yo sane ma mi na to yo no aso kasa yanko ma me ho kwaji pipa no ni yanton ni ke yamfa ne nko mame na sa ade de nya odia untumi emfa utumi enkasa mo kwaji pipa nton ana meboa ma me so me ehuru pipa ne de na wo so na sesi no na chese ni no abrabo bebo ye no metumi akase bia wa mobra na efrise pepa nyame dia mimi ntumi kase mo kwaji nkoton fa nko me yade o etimi de me ka cha busua ne se mo kase akra no ono oto yo adwuma onye sika etisamo ne dia mo nka mo nokra ne dia danya ne dia ko nkase me nko na o ma me so no ote obi na akra ne ka ho asem se won fa pipa ne maye ne yento no se wo ko ye ma meje ye koduru wo no no to papa so wa fa pipa na amaye ena obi aso anfa sika amoye ma me police ni nkwa na ba wa obi a 5 me na me ni ho odi beso so ko me ne kwasuofu sofu bi ho se sika ne kwasiguyi so hono etuma anfa pipa na amaye amema ehunu di report a wa asase ne so mo yi pipa ne ba na bia me hu se kodwo nyi di na wo so da se yefo we di no ene bia ka me hunu so ma nyi amaye na sesi yi mami ayene no twetwe nkomo yi kire se anima ene bo ni kunu dua da bi dua ye kwada na anima dini ni mu bi ono kra se won pa na chew me de ne ko mpa e bo ko fodua beseda asore na Kofi Abraham ko no anu otwa anwom no sofo bo ate o ka tell se ni aye boni ati akora no papa won pa na ire na chew ateti ni no akwa odi na famu no enya na be ma de o ware enya waju so ubu yire kwase a ni nya ho mframa na abo no oda ho no nti ho to no won pa oba na chew nti eche ni ebe hu se no obi friend ga no o mazin wa gbe no ga ne mpro se ni kunu o boy o ko busa asam ne nkwala no wadwuma mo o mbakire mo ni buko adwuma mo busa nkwala no o mbeka mu fat ni nyina ye dai a kire mo enya ni ma ne ball no maame ni wo ya ode ya ni ya kwala na me ton no ma o mazin enti o mo master soja no eye madam funti nkwala no be pe masem me ton no ma ni ma na me nyinse ye ano papa doctor se me hu moja awe no oni container ni me ni agupu kontom ne ni kwa nsusa no mo di abre me ebi kro mo ba pese o mazin di ana o su kuku no o su apotoria no mo di bi abre mi fie na nkra ne pe masem pa eti sesi ano de abusua no pese o mo kyerese asase na yo mo adia ana se ni dia o mo ni dia ti o mo toni ama akra ne bi o mo nton no mo ma ni bi ko se ne ho kye ne nkra ne mi no mo ho kye no eti o mo akwala no mo kaza kodwo ni awie enti o ma mi police ni no o fa ana se maami yefo wa aba no mo fa mo efie no crazy wono ko ni wa kan ni pense ni sika won bi etimi de emesra mo sa se ne da ho a mo nto na mo ma akora ni bi
ma Victoria nyumire medase no krasem na Victoria woka no yako computer so dwedi mra na pana members emrem you be catch asanteman you will be echere asanteman Sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Hey sewa me mwacho so na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afraid I'm in call. Then cut our cranny. Hey, and then my connection man for den go for secret when you tell the musan. Oh, as Express Group had diamenti. I can't wire for. Open so to Kwan Kosiandia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. More person to Kwan Koye Jumansu. Obets me the Wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwan Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahmad Shofo so 055-555-0067 and 0249-000448. Fredas takupada numbi Fredas takupada numbi ebesa uyade ebe munya pomu ebesa uyade Fredas bemonya eje usumi sawu kokroma yato Fredas taku powder me dia droni bibra me wine edro we eye papa sauti so bia no no ne bia wudro na hedi padua no a yo be ya ne se wo be sa Fredas taku powder atreba ko die guso grass mu wo dia atri num na de man no ma ebe me na dana no ho atoro wo pe bia to a ko so koroma mpon Pentecost aso da no ho ana White House de ka hu se dre nya mapemfo abata wo ma nofo ana kwada woni fie dumienu sa dre sa wonum ne don hwe dre na ye chi na o ha ne da so ho de ma ko hu doctor so pe so fra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkranto yi mu age atomo se eye se me ko kama sam sen ana mi ride meddi Missy, I am one say, different story. I made this. What about Jimmy? See, coming from a crowd of baby. Hey, that's a crowd, you woman. Now, Urawe. Miracle, let's go with the Jammy Salmon Farmer Dinosaur. What would be from a moffa? Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamuha, yet the board dines who are Fanan baby. Would I see a board dine Bisua? Papa Joy Cam for the more Ghana. This one more Ghana. Who must not question me? Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type baby. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I will make you up my name here and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Anti-Manin Sanka. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyimudu yesuobi neza shansa. The man in the burukutu ginger there's a dazidur in the kekedi neza share. It is your home and the Muziana no what is she doing son. Only neza you burukutu ginger factory for no.
Sesia, Bukutu Ginger Bugoduna, and my bed from free in a computer sim. Why Bukutu Ginger be session? Jajaba, Bukutu Ginger Nemo Chrome, and the drinking bawa. The same more Bukutu Ginger 750 ml cur. Oh, no one chamfa. Or your Bukutu Ginger, cheers. Even so, now from the bottle. And now you such a cur, not for Posutano. Bukutu Ginger, in a free hide clear for the pocket. Or for the handbag inside. Bukutu Ginger, very nice you. Nunyansem, and Tom Ma Ubia Winnie and Feed Dumoche, and now a bar of fair fruit. Sir, I got the Cratway, empty and room idea to say a year. Wuchini mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana say ya pend anasa natural dia wo hia eye alison hair pomade razor bombs aguani prekesen wujari wia na wo kekao ana nkabone ewo wo ho eye diaper rash anwa ana sosia ahia gu wo ho alison ointment minia na wonso wa ne say anentom proye unamani totode wo hanu mu aye nyina ene alison herbal soap fabi cherry alison herbal I'll listen about product if we Bristol AY Ventures in Sudie. If you are memu drugstore, pharmacy shops, and the cosmetic shops are good one in name. Open a do drum one baby search somewhere. For 0592 145 024 and now 0535 141 050. I'll listen about products. I'll push you and Shenfa. Okay, Yamashafo and your tearful akwaba about the Santima Agiatum. Yea, I ask someone my wo, I ask someone Santimamo, I ask someone Bushia Kwahudumo, I ask some watching and some a do baby out who are to me and Tiasie. Say, a branty ni one the twice I see, and now say Bushia Fui and the twice I see. Na ninyo na to asase kura mpo a ko betumi eden sha to so se yenkoto asase no na yemfa nkobo ne ho bra wa bra wakodi bosom e wotachiman ne yemfa nan ne akire emfa ma no omuna samwa Vosho manche tifo ne yahwefo na yenko chia Mary doma anu deni juma ofosho asama da punsu ayekan omo mutie mfanhua wokoye bia anase wutie bia entase no besepa ne besekoni ha ba yetase ne banimdifo maami aka hikire ana maami yenua ba otie nso no de na reho aba bedan basa na se wote asemu osu na se wan tase ne mienu amfa ho bia na oya koye ade a medi hu ya kakra se maami ene ka se wo ne ka sa nani afika yo maami fo bi o mo ba ha ene we ejimi koko we ejima sase we ejimi sei no ma ba be ka kire na semsi aba na se ye frew na wutimi gina ho ka se onfa na sem san didiwasi atem so wabodam sebe the way ya wote ho. In fact, meka se panimu nkasasa ewo kwan bi so asante asem na meka no sebe nena me amenwa kwaku rumba no ka se mbi se ewiase ye kana se otentene se wunyine ensira kwatia maami wo mani bi ade eda ho ya ye ka ho asemi obi aba batum nkyina ne bedi ho adanse Pempi no ya na umomu na wo kire se ye pa ye nkwa wo so ye fra wo so wo ma wo so kire se ye nko baabi mutie sa asem wo yo edumre bi ne ye ka asem bi a na obi se memma ye begina ni pakro no wote ya no because baabi atomfo obo no woni na hia no ne ya de akasa se wo tifia na se wo ntia se ya kana wo beba ye bajew na so beka wasem wo penso memma so se maami ne bo oba ni duama ni wuye meboa ena maami so nim se ono oba ne tena ye no ne na wo mamu sai enan na mienu awu na aka mienu ena na ni bre ti asem ni yo maami wo ti atie ni ye
Would what declare obey so on the ball bunny diamond woo ye. Let us want to a tour a cat. Oh, quite so. Anna will obey. I do ban the bear my cock one crammy and no bass as issue. Anna, a dear or toy and away with you. Half brought. Anna, what keep us out, should say. Obana, what we need prot be. Now, my man, some Jose. So, Piatia, who says his son boy, and bit matching some watch, yes, at time, says about Nipa Manu Shabo. Kata, quiet near the Ghana, my man, some cho. First, and will be a kata, and son of Baquas, Dino, and Ukraine, you by Nadia, yet, Mrs. Also, Ghana for penny for any. So, be the idea so. Near Cossessa, easy, but first and what? And son of office be a better San Romano. Near Wema Busa, the person myself was as he be, the person was said there be, men changing who people, Namunim Hodier, and Nadia, who call envelope cacash at the tattoo near Sesama. And only a bray. It depends on man who is about Mammy, who talk say, oh, Casse, I am opa, Mimmy dear, she man more paper, where's your paper, and yan no. Yani higher pen a crack near the Ayajuma. Sompa FM. You didn't know me about my friend Judas. We are made you ama, tie, ya who be paying him, the alcohol, and the airback. Mamma, one yinny, when him wrestling some part or by your tea. And he bring it our quabe so. Oban, what ya Juma, ama when Yessica and open pepes. Ah, what they call bridge and the can so. Obey ya one and a tea, as you walk easy can or the buano. Do I then a camera in and don't pay? Obana Bema Setamuno, we are so what the echoes win him into Casatobo. Anna obey Sabwako for Fiantuata woo. O watching some of your baby, dear walking, do a beer one who be annual best reader. Who would defend the obey sir? Who was a friend, I was seen a coon or babemano. No will be a sub in Predia to done a quam or quar the number for you. Sandy Panon Sabia Chinchana name. Send over Saquatachimao. Obakwatachima na se dua no babo se se wabo amana obana manawu enti wo no declare na se seven preduasa wabodam wote ayu wo san ka che se wabodam na se besai we kwan sama wom because minim hankafu kwa ode ne koye minim doctor kro ka cho se obaya abodam eso obaya kofa ne na wonan na mienu awu na wagya ne mienu enti onana no maame abodam edumia bi ho no ma ya mamenom ya na sebe ya respect mo because me na mo dey ba wi ase but no ma bi ho a o kasa kire sebe obi ba be very careful the sebe penifo se dua ananse kwata ase a woto nkonu ntekuma ni agro ho sa it is a asema wo kan obi ba o ka kire nse wabodam obi anya ne ba no wo be defend say no eye say oba ne yare ene wo soma say me ya friend say me baby am dan no baby am du no me hu kire me enu nti mo nko me ma me ho ma japade no papers bi won ho ye ba ma me so wanti man ka say mo nko de paper bi no wo say wo safoa no ko wiye ya adasa pesa obi tia ma me no say friend say what say no eno adwofo wa se yafo wa eno yafo wa so wo bi tia o wa hefa ono na tete me me cha so wa hin o de mami ya kana se ya friend say ya mansa eno mansa obi tia onko kan kire se wan kasa ye yeyi sa no ma okura kwan ya ofa so a woni wo ba tia ka kire se wa bodam ye mpam no ma ne wo kekeka eno kura na ntwa ye ewuo na sam na wo ka no edane baabi o na sam ye ka dane baabi edi so officer say maami wo kumu ba edi na sese o ye samane ba ma ye japade na wo to bibi na sesebe wo kofo bi ba na ne wo a enkoda no ni kwase mo mo ye mobo etu betima je wa ka say han debi ameka me say ensema wo court wo judge e wo ha ye kan wasam wo bia be declare am wo paper wo should in professor paper na fake obo du a wo bewu etene so obi tie sa no mana ade a wo ko judge de on de no ha wasam akoka ye obi enima sam ka obi nima sam ka wo wiase obi ade ne de apa ba ko jada ka mo ntima nkasa ene aja ma but obo du a wo bewu
Unim perfect ade na wo kan WhatsApp no. Paper na wakwaje forge paper. Assassin no forge paper, but o si jeje diamond wo dia obodu abewu. So ban baby okwo we. Baby ade ne kwae. Aho, ese friends e bottle wa meboa. Etu obey. Se bin prejudice se na ni brea. Enkura ne ye Jesu edinachi. Ne papa ja bibi. Papa na wu. Mami ti bibi nyo mobo kaka wo nana ne me hu. Wo sa pam se me oba na me ha na oba. Ba na maka chense de wo ye nti onko. Eye den na hu so ne kun no. Mami ya bekasa. Se no nya oba ne kun no na zam na pie. Ama makoye mu ade. Ye ko ye no ye se oba kura mpa sebe oba ya chaw. Aye sa ti sa esi. Ye kan wasam. Ye o makoye bibia me na fro ko fresh ni abofro. Che sa na wo pesa wo fa. Ye fre ho a me ma. Wo so che ba bi se nkobusa na wo ma no na che ba bi se nkobusa. Se wo nyi ni wo se ko ba bi o kan asem bi se mutie ya e ko ba bi na o ma se me fa pepa na me. Che sa ha de wo ma. Wo ma de enso ba kire kwan. Ye kire wi kire nsuo wa. Ye kire wi kire nsuo. Ma me ne kasa wi. Ye pa bet my advice se plot half plot wo nya ma nka. Se wo se o baba akun. We ni wu ye na so anyemu ade tim. Oko. Enti ma me se nka de wo hwe bibi frim. Se benye panim nko na adwun woni trim akrabu adwun woni trim te na me kasa kire no aseme maame. Okay. Etu otie wanya very careful. No make bibi papa bi nkyere yen. Na se be se de awia yen nsuo so betma ya saa ama na ya yie. Ofoso man fansia. Okay, 3 eco capsules e cocoa drop papa. 3 eba center ono na de 3 eco capsules cocoa master wo de abadwa so. Orofo yenko tue cocoa na se betumi atu ase pa de a edu papa wi na me kamfo na me de ama 3 eco capsules cocoa master cocoa no poma to. Duru ba bia wani so ayo wisi udware honam eyo hene. Uja nan muja efrimu eba. Cocoa no na e papa sa. Usisi no eyo yapa maman aginem e cocoa na eyesa. Uyamatim constipation no e cocoa. Orofo se yepasi tue cocoa na se wa bre ba se ye de etoso na tuntuntuntum na asisi ye no efri ho pa dia yanum 3 eco capsules cocoa master duba papa na enyoma enkonkai emfa eman kolina ke ba danie ba mistie ba apidank ubenya 3 eco capsules cocoa master no bi ato 0546 107 107 0546 107 107 yenkopa mizu ene 5G miza enom wochena wo kwa ye kono sunwan nyina da eye mizu ene 5G miza ena aso o masere na wokui eko na ye kwa woku no ano na amanfo no 5G miza na amanfo enu mizu bi na nyoma ekonkai bronya eba emizu ene 5G miza yento bi ngu fridge nim awoho eba orofo se opebi aton ateso mfaso so a ekwan eda form Bikan supermarket abawa sister sewa ewo anomanje post office wo yenko pebi ento ebeboa yi papa na yenko outcome royal Frenches Baptist University ebua kwa ibenya mizu 5 dimizani bi ato sana manager Daniel ewo ehwa overseas 21st clinic yenko pebi ento na search enterprise ewo asafo abinchi woni via pika park no enedi enhwani mu yenfre na search wa homatrufo we so 0246 270221 0246 270-221 apoye mantamu baby abenya bi atokofodua ene ne potamu ayokoko chiri company limited 0243329414 0243329414 KF Kinju Enterprise opamangwa abrusa nim soame uwura makon new soame no sa abrusa no ewo wonsa nifa so no eho ani KF Kinju Enterprise no uhwehwe sambodo no a obehu se mame tietie kakra bi o sa mame no Mpe Nipa se eho ena benya mizu 5G mezani bi ato 0263 752 yeko nekoto mizu ene 5G meza the sciatica expert 21st clinic or for 21st clinic ba ye no e modern bo abo ne yade a wosa sa sciatica yade no yansem ketwa eso sisi e fa osirim na wo na kokuma kosi na ase na wo twetwe betwetwe wo no intrim yade eno ene sciatica no 21st clinic se yade bibire biada efru trimia no kosi na ase obetu ase amam ode bibire so abibiduru eno de betu yade wi ase na basobodi ya 21st clinic waje ewo bibibem hano nyasem ketwa eno nti yefe yade enkoda 21st clinic na otu ase emfama yen ye ho besan yen ye ho beto yen efri nyade wom ni nyina eye 21st clinic
Kadawroma laboratory ne scan fidi ahodo pi odo befem ne sayonti Ghana for agina tum 15 branches in a war Ghana member Kumase ehwa overseas one Alpha Radio no and ben ho sa enobo ase cancer quarter Scott Johnson ubehu 21st clinic Accra Domi Market Sunyane Kwanza Techiman 21st clinic Kosinyimini 0540311311 0540311311 Joe up electricals yakoto signal cable ni bi wo ya abadwa so na amanfo ebusebusa signal cable na Ghana Standard Board for Agiatum Energy Commission for Agiatum Letition Force papa eno tiento signal cable ni bi ya de Ghana wada no signal cable se metumi akacho na nwumre ya Ghana wire papa and signal cable copper wire son na nika sema wom no se wo the signal cable no ewo ya ufie ho a enyema hode na befom no enemu kakra electricity be ne beba no na eni soro kra obeka se magic enwanwa jo apa se meka nto se peprade bia ye de wo ya fie bia no obenya bi ato ewo na kache auto underground cables saa na transformers ahodo nyinada enso woton bie Japan house oni MTN abrosa no ededi ehwani mu PZ afamwo RCC tasi run denyame ubehu jo apo electricals abedum Ashanti abedum Kumase no odofo ma me kancho se sa signal cable no ebaye no omanfo ni bibedi dance se wow na fire service for no kono wo hu say to atwa signal cable baye no na nyome adane esa no enu tie kopa bi na yefa enwo ya ifie ebebo epa 0246 905898 0246 905898 ana 0543934550 0543934550 jo apo electricals ne manono odofo yenkopa drubinom na miemia yenchire wam efrusi ade bo ania na ejem wo de bo ani na ejem so a ema no eduru ba bia no mamuru na ade tia obo ma mo piafo ene kwadwo papa na ye de hiani eno mbeka kire wodofo ni nyina to betwa etu otwa agan cement vital herbal mixture ena me kamfo na de ama cement herbal clinic ena de eba twa so na amafo dodo no a ena eto wodofo watenka no ewo fom oba no bi bema no bi mu de sie ni empaso nkomo ebe mu de pa wate eno nti se ye pebi atopa dia ewo cement herbal clinic ho ena obenya bi ato na nyoma akonkai edi amawo 0240616061 0240616061 yakopa agano bi ento prekase powder odofo yakoniko tobi prekase powder no eba ye no eno no manfo dodo no enom omode ada no omumu jaduru na wo mo enom efrise anemia muja no mujawie no ye mia wonsa no moja ni ho ye fe wani ase ho ato ho ya ye nom prekase powder ni bi odofo butunsuo no teaspoon no atrike to bi no sabinum kanum nom kwaya duane no fabishe so kanum kwanim ebema duane no kro ayede immune booster drop papa akoma yade etumi no saa na cholesterol na wo nipa duane mu ebe na ne nyina no sugar level no enso enkoyie blood pressure no ano ya yeden prekase pada wobo heba ene dia badwa so ado to adumanu ene wowo wodofo wo prekase pada no zem kan bia yemfra wobo heba center ewo ahomatufo we so 0249761508 0249761508 and 0257472506 prekase pada ena me kamfo na me di amawo Brexel A1 Ventures wono ena de Allison soup Allison ointment ena help me di no aba nene ukopiem ewo kagetia wo manfo atu guso enya asam ketwa kura adansidie kase na nkasa ekura me na enya asam ketwa kura Brexel A1 Ventures say Allison soup no di aba no yemfa bi nware honam ni beda ho ointment ne fa bi ensresra ebema nyoma akonkai pa odofo candidates no emma no wo de fore asawa no hu ba bia wo de be hye no na nyoma akonkai edi amawo eja tu ahyew ebompumpunya ointment ni bi na meka mfa amawo oba woni monyam nyina yo trimi yemfa pomedi ni bi etinwa ebubu eho nyina awe saa ena odo no kankan na wo trimu no ni nyina ebekọ odofo yenkoto he pomedi ni bi efrise Brexel A1 Ventures enyoma odi abadwa so no omanfo nyina edia dance se papa odofo yemfra wo mo ahomatufo we so 0592145024 0592145024 na yekotobi
True Wealth product abedwa so or for True Wealth for se men kan cho se ni nyiro nyina de kofa firi India eye nubra ene haban ko a yemfa haban no entu yade ase ni eni aduaba no saa na tworo no ewom saa na Bible no ewom saa pepepe ti ena True Wealth akofa ni nyiro efiri India ba True Wealth capsules no vision capsules no ade bi efa ni hu bia no be ma prostate no ehu do True Wealth wo saa na wachiri bramo wachiri kase wukotodwe wa aposo no wanu ye enyina ewo True Wealth wo worofo yemfra True Wealth ewa homa trufo we so 0206 595 707 0206 595 707 and 0558 724 302 0558 724 302 True Wealth products or the baby so India Neuroson or for Dr. KKB Herbal Center the Veins doctor dear bay now doctor want to me answer enfamon ya dear bay was a Bramian tonchia and she are touring in each no one show you who could dim our man for the one essential could do baby on to him now so Dr. KKB say I'm a many one say ya dear nipa benya one ya dintino and I walk on Eddie Etia ya dear was a man can't you say who call tema come to 25 for behuno I Kenya number 2 Tachiman ube hono Accra Abuja Old Barrier ube hu Dr. KKB Herbal Center na be piem ewa santimantem kropon kumasia Swame Municipal Assembly kwan so me kwama kwantem pon so no usane ekwa ase ho a ube hu Dr. KKB Herbal Center 0246 716 982 0246 716 982 yakwa Dr. KKB Herbal Center o the Veins doctor diabetes ni stroke no wotenete wase Bramian tonchia na nyoma enkonkai emfa emau ofalumba Ofosuo midini ya Kingsley Kwakubuache the nation's uncle of Bishop Lumba and also no body ashira so mididi juma go so man na akwasi bosompra oso wachiao on the utumfo betwani and European so utumfo say to so na dwin so nyamekase obadi nhira no no fa ase no Ofosuo ye kwa na me boawura maami nase eye maami ya mansa oye ni brefo enye oye maami bia oye ni bre de nwanwa wom ni se ni no ne maami ni mpon kura wuo na me se maami no oye ni brefo maami mansen na me ka chense na ni brade ne wofa me na me ka kire ni onse ni abadaye na wonwene da chenso emhunu panyina o lake saa ne ma miensan ya na ne ho ye memobbo ko ya misune daache abrabode nko bia onyi du mpanyin fie bi so a one wo yi ani bre firi mu tu wo kani pa hye wo yam ti ase tre no wadwene daache sabe obi nyini wie mpa wo hwe da wo bekọ no onipa obeso ne mu na wagya ne kwan esenti obeto nananom a omfomu ni agro mani fredi ya mebehunu wiase kakra na dia na menim se be ma ba ebe fia ne nana kura amasa akura ne yentia no wode bo ho musuo kọbọ no ye betia mama jambe mama bi go esusu se ni ni agya ne wo wawale yemu kọ ana ni ni awu ntina se na ni aye ne ya woni ndi nanafo kasa ankura ne hye omo yam nso ne na amafo bi aya beto omo se wo ye papa firifie bim na unya firimu pe wo ma ye mfo omo nya hwi biem na brabo abona anka wo se oba na me fie ha no oba efie no oba no bekom ya papa fie abusua gye ya anka wo da so timu de kan nsem de bekom ya okunu na si yes na abusuafo gye ya anka wo timu na ka kye maami se na me ha no oba ya sa wo de yetimi de ama wo abusua bia timi de ama na sabita fracha wo so de hye bia kwa aware no no so akwa ye bisi ye mfa ma ne yira eno de wa kampo nka ta ni nyina agumi ha aya wuwu a fakọ se wuwu a ya fakọ sane maami ejit kanta na niaze no wowu ode koye nyawo no ode ma wo ene wo ka ho nsam kirao dise osusu be kipu a so obo ade amira so se ne nyina ebewu bia kọ no a ya na wo de kọ ana ya daso ana me mfa nya wo mpama wo na daso last respect ne kọ ya me dwene ne ama be bire hu asetrem ofosuo aya me ntiase wasi ni mpon sebe wababa wale abusua mu ni kuna wu agya nani ya ne ya woni ne ka asemi won tiase odi abeda wo bisi ye nka bi ma no ye frɛ wa aka jeze wabodam a so huna bo is alleged mitie o record no huna bo ndise wasi abodam so huna bo efie no mu nyina me yale na mutim obi awo fort
we ya asem half plot ayen koma abre wo wese wudie wo baba ma timawu wo jankura mienu half plot kasa amre one oba na kabom adwene mesro mia wani pesment ba ko bi punya block ba ko afaguso da chi bia me kura me hwese nka me sabe kasika bia mebo na nka me nananom na nkura ne mfirisi e wona na jabi wu jabi ti ase aye ka no se ya asem no kure se we die ye kan da ye de funya de kyere wure uwi anu anu no ngraja nya wa me ha wo de amfa nkomede beba ozo won grata won fanche didan si wo proto da ho en grata da wa na nani ba bi da no oba tan pa wo kasa ndi eya wo de eya wo fe wo jidi e wo wiase bebi a wanyina duri wo jidi e wo wiase ka bebi adue na nyame nhia na nanya nkwada nanka nana no manyinyiro birthday ni eba ni e tospers ma wo hye nanka ye fira won ntoma na wo sigeti ano na okura poma etweno wo sa ne woluma me de etweno me hui nanka ye ni monyam hye de ama wo we de wakipu so mo ne nam abontenya kobolo na da ache se sabe wuwu achie na nkura we no mabeda ne wi nomfo awurade ma ne mpare wo mo ni ye ka che se maame mansa na nanom ni ya ni monyam ma wo wadwene ho sa o ma daniel de mamofo yes o maame mansia no ye nipe maame ya no wadwi maame ya na ne fie sie ne nananom ni a eye nsem da ho ma wo a wa ye proud we hu a wo chimge kan ya won ka gina na abrabo abona akura no a wawuo no ono ane maame mbo no de plot ni gya no ono nsusu awu wo anka wunsi mu bie enye na achima akura no wo na apre plot wo ma we plot o moto ye we no de wuntimi nyi hu pipa nwuye obi ba plot a ono agya wo kɔ no e wo yere wo ma no eno na wade aboso we eya asem enzu kuro we mu nkwan ye be hu ni se kuro we mu ye di nkomo mpanyimfo bi tie ina na ya me kra ya kensem bi wa mabogu o hina eto plot wo nsem wo tie menu kasa sambre ma bi odi ani mu wo tie menu kasa jase yin bi odi ani mu wo tie anko abase be ma we na beto ade no mo so wo yere wo ma de maame ensiwo jai sa ade no waje de ama no omunyina so hwese ye metua sika bi ansa na watima di ama sabi moburoni na ya me de we saros 22 no wasemu amudi nkunafo ene moburofo se edi agro no obema mo ma dane awisia dubeka so di agro ma ame ne mre afebo so bata o ma bi o mo so dwuro mo bobra wa kontom no na fo wuo de dom so no mo so no ma aye the same thing eno oba ni kura wura atade bra gashe ni nwanwa sei na ope no watima ka chenzo wa bodam se ne ntade nkoye du abodam ampa saa na wo hwehwe ena asie ntifa maame ni wo nyini wo nya se subambone ni adwembone na twedia mpo betua ne ka wo nya yenye udi mfie bi adwene bi wo se firi utirim udi mfie bi wo se ne bi wo uje maneka na akukọ wanim na oda so anyina manso twan no ne wo nya de ai de kasa na man kan ya wo mfa ncheme ovosuo na mi wi a me ba me maame yo no ate ha yizozozo ni kunu ni wuo no onim hu bi e ma tomre bi a mummu ani nwu agapade so na munyini nipa nkwa ho sompa be ma yare wa top prot wakatre oba se goton prot na me mfa nsa me ho yade ene wo nkwa ke anya wo ne aye wi e bi kura wo fumundi nga afi no obepa wo chew afi na nkoko ye adwuma magazine ho yie no apre prot ni bi di udin ahye so de ama wo wesi yam ka 7 ton prot na mse me de menton nyame ya adona ne ho tena e be pese bi di abo nyame ya adoma ni pesu pescaria kotua ka wo ba bi na ade no solution wo ha nyame ya ade yesi nyame sa na o ya adom wani agbede to have prot no ten ukunu nkwa obenya ton because be ade na do critical ye hies can ye dey solve issue di mienton di aton ne ko obotwere wa ho say yi otachima ho ne ko ya amane anya na okuru nya nkwa anka no wo mazi ho ye na djuma nko beto full prot enya half biem woni mabunku ho abusua ni suman na nka aboa wan ton enu wo no so awuo na ye abusua no so ya nom se ne enso so ye mfa ma ho ndi afa bi uka ho ukun na mba bia ne kra bedi wo yaw because wo to no na wuni ho bo to yu atima bo amane sam wo prot bi da ba bi sei dise nyame adom na wukunu ne yale na fasa ne yade a won na ye odofo na ne bobra ndi wo se wo kra na nka wukun ho enso wo kan wasem nyame tie di mi tie na me yesa menton because onim se wo ye oba pa wo fie da bi nya agapade bia na wo se ka etom da bia ye sevu obi nkwa ne ato agapade akone because wo nkwa nka na oto nya se nkwa ye moboyi gosi unje numire ikura no no nyire di asem nka ya rekekere ma anka obeye wie school ni ska kura no woka asem de se beye ye o obekọ to obo anka ya rekekere ma ene ono a woni unje agapade nso yese ye mfa so be ne ba so okay
edi abasre no ofutu atoso mienu so so ende ekwa magana ma nyina mokwa wale a mo ntwen ne mukunu no mbayo mema yesika ne ma ye dos ndi amoso munye bibi ofoso me da bia meka se me wale ne na me yiri timi di ni sika koto prot mesi fie ama na wiansa na me madwene me prot so fie because o pe bibi aye na da chimi ni wa wanya mo ene no ane de eda ni di so otwa me meja pade de ewo njemu o mi fira busuan ma me bi na wo me no nso awo ma omso hu hiansa na wa nso hu hia edise mi si fie ba ko am go chem sei tie tomre bia ye ni abra ya dwene mo da che pe bibi azisi wo no musum titimu mo wuram kakra bia na musum adua bibi na nsa mi sister what ashtown wo ka se mi na wo se agume ozi ko ku mi ni bi kru ti ya me ton me ko ni ayi nkakra ka ya makoto prot ofie bedi akono ho a na aka 20 million pe no frɛ ni kru ofon so se ye tete no we di ode asi o makoto prot o mi kru oso ka na ni kru de ma no se wa ye nyansafo se wa watimi go se me ma dwen se me no wo ba se mkosi fie bi na da atwo ne nkura ti se wa watimi ye se dia Jesus so na fa ko diaka e ma me ma nso me but na ma bia ye nyo musu wo kroma da bia ni kru na nya japade ni wo hunu wonko na achire ni wakontokwa ye be sere wa wo ye odi nkaka be ma ituala be wo han dan wo tua school fees ni ade no wo se adwini fie ho nti wo so de na nka ntɔhwe no wo sie kakra na wo so de ye bibi saa etina no ani wa nka we wo de bi da ba bi nka ye ni so mo brofo zui na aboa wa nso ti mase ye nya afa ni ye ba no se ye nyinjine saa de no so ne ye so ye wa ye mfie ni ntue kunu gu aso na abusuan ni bi ye kobra nti so ko do oni ko tu kunu so na se ko ba ni se ya na amoa ofoso me de manu sikura no na mi tu be ma ifunufo wanya be ma nyansafo sebe eye okunu be ha okakra ba fa nsa so wati makwa akoto prot na wo yiri ni mpon wo na de akoma ama me se antimedwene hu ya me hu se prot no eye asemalanko e bia ne maame ne wo fu prot no no se ne ma mi si dan si half so ma na so fa half no ma mi si me de sa ahwehwe no mo ye anu nti na ma prot na be ma de me nyini zo ti sika koto e bia maame one prot da baby ma ne half me si dan si so ma na nka so de half no me se so timi si so de a ene wo so fa half no se ne na atue no ka e bia nhwehwe ye bi sa akọ so because be ma prot wo ne maame ho de emu ya wuram kakra nti ho so ya na ya hwe ho na masere maame we so on de abusuan kwa ne de ni mo twen to onfa de ne mra enka na ho kora okay onfa mra no mo de anokro ma wu no on na be keep di ato dem onfa nya hwe we nya decoration nya flowers okay ni chana mo no akoto de abesiesie dem onfa mo na ne ho hia Okay, Joy Chem Roofing Company Limited, Housing, or the Self-Lock, IBR, IBT, Irota, and Metal Trashing, and Chelsea Papa, Kwana, Joy Chem Roofing Company Limited, or for a carpenter for him, Depan, or the Cobodar, so now what the amount. Techiman, Joy Chem Roofing Company Limited, a crowd Sunyani Wa Kumase, Bogatanga Kaswa Tamale, Joy Chem Roofing Company Limited, say, Brad, never turn Chelsea Papa, and then see a ya, Smentito, and so a ya, or for young Fred Joy Chem, so 0540-125-816 0540-125-816 na yenkope enchanse papa danke eba complex wo frewu danke se wo chena wo ye adwuma danke eba kumase Ghana ha efie du emiensani Ghana fo ma na mo piafo efiri se okutanuru okutamfidie ayarese kura no enuti ena amanfo de amana hotedin se eya hotofie eti danke eba complex no ni tirim yende papa wo tu yade ase enem san de biada yefa enkoda danke ba complex order for stroke no ne diabetes no nyada danke ba complex say oba obetu ase na wodi amount say ye kokopa no pasa yefa enkoda danke ba complex patch number 2 one City Life Hybrid School no ene ebo ho pe yefre danke wa homa tufo we so 0266593330 0266593330 danke ba complex ahutofie wo frewu wo bo Herbal and Medical Research Center or for yanko yade no wate se research na ba mu kwan de yanko yenhwe yade no ne fa duru enka na betumi de du papa aka yade no a eye obo heba hepatitis diabetes na or for untumi enwo ba typhoid no how stomach ulcer no how pa obo heba and Medical and Research Center or for yade ben na wo de kwa untumi entro asia ma yade hudru biada no a ukra wantini di no yefa nkodai obo heba
ewo adoato adumenu wone so for mame dokono no ene di enhwani mu worofo wo se me kan cho se wo ye adwuma fiti dwoada ekosi memene da no pa no so na nonum abo apamu anwumere na wo pon edi free office ye nti yakone kosa ye ho yade a eye 0257472506 0257472506 adwa to adumanu na make am for ma traders chako powder wodofo yanko nyemfa tete atempon so apostle ben na betuama asia fitifita ye de traders chako powder no efra paste no a ebem wonum kan nyina akọ osene beda fita obetumi asre ama manfo so ehun se atofita esin fita unya e trader chako powder na betumi ayesan senkyene no se obi atu de poison afra woduane agu wonsem na chese toxin enya ko nipadua ni mu a yenhunu trader chako powder no bi enom ukobokum wura no ewo afuom e trader chako powder orofo so come up on Pentecost asore no ene bon ye kone ko be trader chako powder yemfa eni edwuma Fred Mense ba dani heba apida kolna ke ba misti heba ene blazer require ye ko ebenya bi ato ne over the counter fo nyina me ka che mokoto bi na monton ente so emfa so 0243943413 0243943413 e trader chako powder papa ena abadwa so burukutu eye bemansu eni burukutu no na kakaduro ye mu tenkom manfo no ne dia dance yese be ma de du ba bia mo num memenum na no num bom memenum e burukutu na eba woni so kakra utimi tibidi wo manfo no mo we dia bobom ma nyina odofo e burukutu no e be manso no na wo ba wonyem de menum burukutu saa na woni fie du ensia so enum burukutu na opemfo bi se hwe wo de me wuwie na mo behu wo num wie dia oyam kuro no akakado no bekono e burukutu ebebo apa Food and Drug Authority wajiatum the stamp no asiso dimayam se burukutu bemansuo no ebebo yi papa 0244620294 0244620294 bemansuo burukutu na make for na mediama ho Lawson Beverages or the Lawson Herbal Mixture Bedwaso, Lawson Local Mixture or the Bedwaso, or the Lawson Derailment Capsules, Sa and or the Derailment Bitters Abedwaso. Now, Derailment Bitters, no, and you are in no same. Habai ene nyoma bi atete no ayemu se tenkom abibidro so no ene ewumu odofo omafo dodo no ase se onom Derailment Bitters ni bia eboyi papa na eduru babi adwuma ebono ano den papa yekopa bi ebeboy kama 0248619999 nekopa bi eto nyoma be konkai ede amount yekoto Lawson nyoma ni bi ebeboy Express Group of Frew or for Express Group say Yanko na to seminar Yafanko Dano, what do Beko Bruni Krum, Wabra connection may be a use Debbie Omdo Montesa, Yako Canada, Yako US, Yako UK, Australia, Germany. Express Group say what they will call na wako pe a Juma cross amwaye. Yako Trezam say no, na Yako Abruchi Membia. I let no ye. Express Group ene betumi aboawo Kumasi Accra tema Islegon Takra de sunyane tamale bibia ni so obehu Express Group ewo ho 0249000448 0249000448 Express Group ene se menka nchoza ebebo wi papa yenko ahinkuru eho na yamansa ho maame yamansa eduru babia Mwankasa na mama ye free froni ase ebehu nsaman mwa na mama ya kire nipa ase kire busuya ase na kayafunu ewo ni no saa yafunu no wokọ saka saa yafunu no kura ewo ni no ana ye de ewu yeyi a kanu kura yansam foforo ni emusa osam wankasa brabe na wo so kura wo mabo Sese saa ya funu no ankasa no maami ya wote studio hey ne ma wawo wo mo anya wankasa wo nana waslimu nana anabojamu nana no ntino o pese odin kola na bro wo mo papa so japade plot wo ho enkoda ya brabo ekoye be fa so obehwe mu school na ka ho hinti ne jamo were on papa ewo asase kienton fa hwepani ni school ne si panini ya wakai ni nwia no
ma me mansa ho abura wudi ahin krofo nyina be hu nipa bone sem a wo ye e ma ne mmam saa ma wate senti na duabɔ no moyam se atuo betwa atuo be da atwa se ya pose ma me a wo studio hayi eye ni kru ni sika no de to proto no na ne ma me ni pon wankasa wu afri wiase so asase so na se ye ne ma me nwia na wagye asase ya boso a ma me musa ase ma me yi ya funa to asase no saa papa ni no wai enu ti se wankasa wu kwa asase no hwan na ade koma no enti ma me ko bodua ni breso a so abodua dada so ko bobia wan hwe ya obewu enti ma me mesrew so posi ehu se asase ne yo de amehwe krata ne so na fa ko wokoto akrata wokoto asase no na nakura wosan ye no ye ko ne naso kobusa no enu akire no se maka kiro se obi kan kire ma me ya mansa se ye otententu se ye boye ntaba mu a ye befa soro ye besa afafom se ye de fefa ania ko hwehwe krata no ne ye hu a ye befa asase ase e hone asem no enti ma me ya mansa ma me jani bre no wate asem na ye kan anya agudie enti wo ma wo yam nso kakra ananu bi kajetia na ye bu kromfo bi e wo ba bi a woni ma brante ne ba bi a no asane ni tiduku no odi aboni ye mesema me adai wose me yam tutume ma me ya mansa kama yam tutu ne ja bro no amwa enye wo nana ne wo mo etu bedi kola na bro na mahu wo bia ya so no ne koda abere mo de na ni to hwe ne papa abusua no se ye wose me nyina me ya roba ampa okoto otu okun wo nyina ema binsi ewa ahinkuro ho enyan kola na ni bresa this is night anoti se empanifuo bi wo krom ho ahinkuro ho no mo ni mame ya mansa mesre mo se muntu ne fo ansa ne abakrom ho ebeboa pa mame ka wakoma to ye moate baby a ye de hye no duru baby na so wan fan sha ifrito ene to si asase ne ne dia o ma ye hu krata ni bi enu akire no yen ye betu ye hofo 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello ofeni Fanny Payentio Honorable Wine Asante Mpe Asante se yasi assembly ma ye for papa na make se nche engineer ke dunam che no ya Asante Mpe le papa semha papa so di no ma bi che o fa ka ni yenka nje Sompa bi aba bi be ka me ya tie ya di ja pa di e kwa ne fani ya de ka no do na na utie tina so na wonti ya ayen dai Honorable wa makra okay hello esi den na o shade o plot utepa koma o mami mami no kwani no onye mfuso bia diabon ko mu difie no she ochi oko yiska 140 ma be man na bi pesa aye radio di etu kwai she sika kra ewe she de bi wo shi for me ka she me kasa me kan shingi bi na sika ni elie yikoko senti nwo no afiso ni ma so na takrabo nyina ejane tochi wa onui ano isi se mame na si o fatwa no se mame ekwani ga o mo bia ya na bobia de bi o bobia no mo ko dani bia no kwani no sanko hobio dunya proximity okay hello yeah good evening majo so panipa baby afrefre wudi but you make us free anomanji yentio em say me master no wetrebo juma ho asem na mo kan okay me master pa no master kojoni em say mami kra me yiri woni me pa me asuma me no hode bia okay na on say asin bi til ma gene kakra wo de me mami kan ho on say se me mami kwa na ba me master no so ne madoso
so the master ne ma dɔɔso nti sɛsɛ no me maame no wɔpere ɔne nkwalaa no nyinaa asase na sɛ ɔpere ɔne ɔno nko ha ne ma no asase yɛn nyinaa yɛ tie so okay ɛno so yɛ asɛm sɛbe o ɛno so yɛ asɛm sɛbe hello udin baby free last caller your friend saying your friend Makaveli no okay yentio hello udin baby free Ebacho mekasefi chufu ni amekuromu ewa central region within the honorable Asem Mpe Nipa na frame Mama Jamra yentio yo bra pen enyimle Yakopon na fidri enkamo wai amen ebinka watiefo nyina wa ben Jamra chufu atimo kwa enkamo MP o hwemu ntimitia no wai na mentia latifa de chufu dia ben kama tamile ma hwe bra ewiase na yawo no enibre eni owu enenamo enibre bone no eni owu enenyam mesre me ma me pehin na wa ya so ma me no ma ne nda ho nyeme bi ho bon be me obano ne ne tino be ma no on na wo masa on ne ma mpo na ka wo ya sade we mpo dan kanya mi ya no ne no wo mo kafra birthday wish me nu bi ewo ho yemfa nsankrem yemfa birthday no nsankrem kama kama pa birthday wish no ebi ewo ho a wona wodi wa woda nyina yemomo awoda pa sabre omra samoa okay we de me ba papa yawo nura na akolai onya enfie miensa te kan hyasem gunu so papa yawo yankopon nya okese no nyini ba penimpa okay e be ro ma me no papa so kind no we am dem ba papa yawo o ya guide yafa binto so na yanyi we ye mama G o ye fan papa o US abrochime mama yo fa Asem Mpe Nipa eni agro nyame ento ne kwanem na na dwuma bia wo ye bia no enko so prom onto ni super enwu ni so se de beya obenya bi no de aboa foforo se de dawo ye no ono na daworo mabronya ye hwe nanim ono be ye mama G awoda enya Asem Ketwa awoda ni bi ewo ho anani nyina sande a na otentetu bafo yen ye boy ntabam na kinada sene so ye odoso ona ye odoso mimu na odoso mimu no kwakui emema bi ntumi emfem na omuntimi na oso ni tirim kuraso obuni ko ni nyina na ye obi kisi obaji otu na no ato atwere odoso mimu no kwakui enyoma pi wo mu o ana na obi busa so odoso mimu me kwa menye den mi so mu ya na da bi be so miti se woni mo de bra be so miti Sompa what ye ka se odoso mimu akisi zikwa eso mimu that's it so ti ase wo kwa japade no kwa eso mimu me catch your pray to odoso mimu ne nkra bata no doso internet odoso mimu munsusom na munya na mo ya kwadworo dodo okay enunti sabre Osei Aboagye mene mapamfo ene matiefo nyina no wo bibia da wo boy yakwane ansa so na wotwi Asem Mpe Nipa yetumi ede brem no ye